Talaflava o se whapoponga o talafo le radio Samoa mai Australia. O le souanga i eipule ngā supermarketi te tele lua i Australia o Coles mo Woolworths i le whamasinonga ina ua tua ia i le whaase o tangata whaatau i le pau le tau o loa. O lo tua ia ia pisinisi e le ACCC po le Australian Competition and Consumer Commission i le solio tu la fono e me se le whaasese o tangata whaatau i a lato whaalawilo wha pisinisi ua tusi ai upu down ma le prices dropped no winga ua pau le tau o loa pe tai e ese si tūlanga o iai. Se te mana whaalawilo ai e le ACCC le mata upu le ia supermarketi ma ua fonga ina i mo le lua i teimi le whaamsinonga i le so. Mai le ACCC, a whai e manuia le mata upu mō lato o le asa i loa i se whaasalanga e tele e tuuina mo le sodio ai e ingol tu la fono tau whataunga. O le whamtaranga a Coles o le atari atu i le mata upu le whamsinonga e o Woolworths wa whaidua o le lato por kalamele o le prices down na mafua o na whaiaina i a maua i a tangata whatau i aso uma se tūlanga le rei mo o loa o lo o whatauina i aso te tasi. E i le whaitau se lau insinia le Qantas e tā ua tele lo lātou sau le whaatuma wina o le lelei o waalele, ua sāwa wali e se mga anuenga i le tāo na leila, mo le whaia o sa lātou solo te e luas fulwhaitu la le umi. Pei ta i whai mai le company waalele, e le ono iaini a whianga i whemalanga i ngā waalele, ono o le atūlanga. O le tāo le iwa i le tāo na leila na whaamuta i ngā anuenga insinia i le malai waalele o Tullamarine i Melepone, a o Brisbane na amata mai le a whaletasi le baweao. Whaatino ia solo te te a watau whai vai aso fo inisi o te te sa whaatino le Qantas Engineers Alliance, le au fiai ma le Australian Manufacturing Workers Union, le Electrical Traders Union, ma le Australian Workers Union, e maa fua lava i tutongi. O le whamtaranga le Qantas i le 9 News, na whai mai lava te te ia insinia ia se tema, ai o mai te temine i o lo solonga le rei pēr whataunu uina o ana whai ngā malanga, e re ia i fo ini suinga na whaia. Whai mai uni o lo o whinau mo tangata whai ngā luenga, o so se teimi lava i ei se whaale tonu le Qantas, e le anoa ne lava le ofisa sili, ma le wha moe e whai ato e anga i ese, ai a whai e mana o le company wa le wha loa i le atunu o whemalanga i o la yeini suinga o le wha tāua lao le au whai ngā luenga tau na wha mua a wa o la tau tonu ia o lo o wha mautinoa ina o lo o saunga le mu tangata malanga. Na pasalo li tele se tasi o highway Queenslandi ma wa vaia le aluane o le asu le siusio manga ma hafua i roma se lapta inga tau le soifua maloloina mo ila tau anu nofola la tatu i le anofuanga. O le loli o lo fita ua ina e fōlinga sa fitu ai ma se isi ta avale le tuenga le Audi, a o le loli na ave atu waini vai la au, ma ua atiri malo si eile mumu o le afi lunga o Logan Motorway e lata i Kingston te o le valu le pōna pō. Nga whai aile lapta inga le ilalo tu la fono lo saunga le mulau tele, le Public Safety Preservation Act, ina ua vai le aluano le asu i le vaianga tonu na tupo i le whaalavelave. E valuta avala le fui mū na whea ngai mana ngā ruenga, pe ama sei tūla o tau tape le afi. Na mawhai na sao e se maile ave loli ma ave atu ni whare mai mo tong fitinga, e tāpunia le vaianga na tupo i le whaalavelave. O lo tāpunia pea la isi tu o le ala tele i le so, a wa fautu ina le awavita avale ia alofia, lea wha ai tu a o whai asu suenga. E le i maua le avita avale le Audi, ma lo ngā lue nei leo i le tau sa i linga o le tangata. E toa tasi le ua maliu ma le toa se fulu olo i le wharamai na ua awhia i le siama o le E. coli e iei se so tanga ma le burger o le quarter pounder a le whare ainga o le McDonald's i Amerika. O lo whaia nei se so enga le tele o stete o le malo tele i le mata upule nei, a ua whairoi li po tele ABC, fast food wiwa isi ua awhia i le siama lea, ma ua lipo ti atu mai stete se fulu. O le ua maliwa se tangata matua mai Colorado, sa a awhia i se tūlanga tinga ina e ono a awhia i whatungao. O le siama o le E. coli e mawhai o na ngāsanga se le tangata, pe a whai e tau samina i se tau mawha po o se vai foi, a o iai lea siama, ia e mai se foi pe a awhia ini mea ola e a awhia i foi marisi o sio manga. O a unga e maasani o na whaalongo ina i le tinga o le manava tatase i tulau, whaasuati te tonu le wha aso talo na awhia, ma e maasani o na toe maalosi te tonu lavo se vai aso pe a tausia le lei.
E leo iei ni whaamtalanga i winga lea a fia o nisi whale o le McDonald's i atunu e peo Australia i lea whaale tonu wa whaamuta mo le temineu na toe awa no le quarter pounder i McDonald's i Amerika se ia wha ngā sororusus e ngā. Tana muri, o le ale whea ngai le au laka pia tamaitai Australia ma le au malo se enelangi i lana ulua i taalonga i pulu o le taamisanga o le ipolalangi tau sangafou. Pei tai o le awhapsanga i mua ma le awa tamaitai Samoa i lana ulua i taalonga i whai Manchester i le aso lua tolu o kuso le tau sangafou. O le o pulu whaatasi le Wallaroos Australia whapea Amerika Samoa ma enelangi ma o le ua whamatu mai le whaasolonga o taalonga i le whaamoemoe ia mai te tala li taalonga enelangi ma Amerika i Sutherland. Whai mai le whaia onga le Wallaroos ua fia i le drua o whaeloa mai e mai se fwoi le lato lua i panga o Samoa. Whai mai le whaia onga o Samoa se au whaingata ma o le afsoso ni fwoi lea e whaatu langa le eila na au mo taalonga o le taamusanga. O pulu ua whaeloa mai le pulu A, Samoa enelangi Amerika ma Australia, pulu B o Kanata, Skotilani, Wales ma Fiti, o le pulu C o New Zealand, Ireland, Japani ma Spain, ma le pulu D o Farani, Italia, Afrika i Saute ma Brazil. Talana mai Australia mo le nei fo ias. FEE's free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talo whalawa Samoa, o lau au nangale nei tu Samoa Manhattan. Ua toi o seanga o nao o mai leo le Leipa Weekend. Su mai le asfalaile, lua lima o kitopa mo le Leipa Weekend, Dine and Dance. Tua tusi, iwa whatasi a do Mineral Road i Manrasco. Fase funu lima tala lulfali. Ta tala le whaito le a for lima. Ai am talia le tau maftanga le a for lolo le hafiafi. Ta tala le pai le po a toa. A whaafia ngā mātango fia mo le wha aila tu Samau. Wha mau lo ilalo le asfalaile. So rua lima o kitopa. Wa mai tātou fia whatasi i le Leipa Weekend, Dine and Dance. Ale tu Samau, Manhattan. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o wha o o. Tolu i valua o wha o o mo le R-Dash Travel. Malo soy fua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se kia Radio Samoa. O te fifia lava e whatalofa i ate oe, ia mo whalofa atu fōi. E le pa ia mawalunga o le tātou te nuu, o le whu tātou toe wheloa i na was 4 minute, ua te aile i tū lai whā. E le tātou por Kalambe Masani, e ma le whaapoponga fōi le nei, aso lulu le o ngā tonu ngā le mū o le vai aso, i le ua ngā ifo Faiva o le atunu. Ia, whaamalo le ngā lulu e whaamalo le tau atai, o le ono sai ma le lava papale i outou Faiva Masani le aso ina ua ngā e le la i le tae ao ana le la ia la usu fo i le atunu ia e pōpō manoo ia le au tāpuai ia matawalunga tuai tātou tala mai Samoa au i mai i Australia i le tautua a le tua whine ia Miss Pomare
ia ai le ngata fo le na o le au nanga le tautua le fitelenga ia fonga bua o le vai maunga ia po le tō whafui ia se Manu Francis Ioane. Sa ofa la le leile tua ia pei ona amtalia fo i ngā ruenga o le tai au ma le ala usu ina ua fafola le fala ma mamoli la palapa o mba lo le sunga le li awa o ia tawai meni ia malona fo i awa ia se iau o mai fo i le fia mai pe mau po o malo si e ti ia te iau o mai fo i le ftelenga fonga mua le vai maunga ia leo o tātou tu e whi loa i le lofa ma le anga le leio le tua o ana mea lofa ma pui ai le whataloloa i o le atunu sa whaatafa ai ni au vale ia ma wha moe fo i pe au langa vale a walo o tātou lo o tau soifua ngalue o le soifua au auna ma le soifua tautua ia o le vi inga le na i le atua wapo le alava ma le alava ta wan tātou langona le nganga whaftai lo tātou tapa au siri le langi wana ia whai o mea siri mo oe mao ma ila tau ia ta whauma lau ki ke pasi ku sape ki ke pasi pe ke lofa solo po le ara ufa e a lofa fo le atua ia te oe ia le na le ta whatolu le tātou vāno nofo pa ia mamamalu fo i whaale malo pa ia fo i mamamalu whaale atunu ia ai amatua lava le tuu ma mawalunga le vi ingo le tua ia te utou le inga sa le vi ia o talo sanga mo lia ina ia manuia Samoa ma na tama whanau o a lava tiute ma Faiva ma malu o le atunu e wheta aloloa iai ia mai wa o ngariwanga uma mai le ngatai whale se i o i maunga ma tua sivi se i o fo i le vāteatea e whaifo i ngariwanga le vāteatea la tau ia malo yo to Faiva e le yaso lauto wa ona le ato se vea le urua i ali i so alo se yuli Al Harrington to mon vaulevea ia tato a futa foi mo to se pa ia le to la fitu le fia na nei ia ma fatalo fatu e fo i lo uso le titi ma le so ala titi e le sunga ala uli Isaac Paunga tal sia e moa le malosi mo to foi mai ia e fa au le ngawenga ai ile nei ia e se temi fa mai atu le fatalo fa o le ua fa tasi mai nisi fo yo a umalo fa lo alongia e masani yo no to fa fonga ia aso lulu vai aso te tasi le porkalame o le malu i fale a malu i fale ia o muanga ngana ia le tunu e te malu fo i fafo ia ta wala a le malu la i fale le ma tala no ai nei o le mauta o Samoa o le fale o lo fia fa tau mai o mea umalava e a ngai e so tai le fale o tupe sa ili e whata woile fale, lea mātou te mafuta, manisi o alomata ma whanau o lea tunu, o lo o ngā lurue i lea au nanga, ma ua te lelo lātou anga, waa malo lātou maan malamba, i mata upo, ia, e tusa, whata tau, tōnu lava, i fale, ia lea ua whata si mai, ia le sunga ia a le malu, whata alo whatu i lau sunga i le suafa le malu, Bob le malu after ile tua o le ua mo mai fo ile avanoa ia fa mo salmon ria le lausu inga ruenga nei aso ia fa pena fo i se io o mai nei temi fa talo fatu ma lole so fu mo ria ia a fio mai ma tala mai a o le ta por kalame le malu i fale o fu mo ria lo fionga sa vea e fa talo fatu fo il pa ia malu tatu watu nu i nei a uli tai mo le avanoa, tai mo le avanoa matangofio tatu toi mafutai i luno o Porkalame Radio Samoa, tai sa vea. Ma lo whaftai o tatu Porkalame, e whai amau i tua toi revise, ma toi whamanatu isi vaenga, ina ia whaingofia peo na malama le tatu tunu. O lona wal vasolen tatu na te nei, sa tata le noi fwoi mata upu nei, o le wa amato na tau feo lolo, ia le tau o fale o sau pa mai te isi lalo ia le tau. O ia maise le tongi ina fo i o meo interest rate ia po tupe whaasiri fo lea. Ai, o le aso tala tununga, o tu maupea lo whinangalo o se teimi le nei mo le marketi o tau ina whaatau se fale pe fuafua e whaatino le tūranga le nā. Tapea i oe, e peo tala tununga nā nei, ai taimi po nei vai tau o le marketi. Ona o
o tau sa tātou tano fo I pai asolu te a tau pa u mai lalo mai tau sanga I o te a mai le taimi lena wha o mai COVID sa mawalunga I tau whale. Yo mai taimi nei o la tu mau I lalo lo mau lalo pea mai pe ona tau no fo ilo fionga wa amata fo solo mai lalo ia interest rates. O wa amata fo fa pengo fie mo tangata I le tula le o le finance. So ya ulava ia malo talitonunga o se taimi le lava le pupua tangata po la ainga pia pa tau sa lato fale. Awa tailo po a first taimi o iluma. Ito e pa umai lalo pe o mai lalo I tulanga le I bai taimi nei. Ile fianga o le inflation mo le tongata o le soifuanga awa tasile mea la yona o na si I pe le tau o le soifuanga o le tau o loa ia o le hala a fianga o le o a fu I o tau o fale pea o mai ia to inga taimi whapene e maulunga I le inflation. Iwe awa o taimi le o maulunga inflation o wha pai ngata walu I pa solo lunga tau o mea awa a tatu va ia o le ngato tau pensini mo ta vale masa a inga ia o tau mea ai ia mantele manono ia me ia wa a tolo ai lunga a olo temi le o pe o fa fenga ta po ia ona moment finance me sale tulen fan tupe a wa tele ina fas il fa so la le o tongi tangata pe tai paiaso pe masina wa ai mele bank I wa tau masalo wa fine affordability le mela le o le lending po le loan so ioi taltonu a fa pe o taltonu nga foi a fa pe o la fa solo mai lalo interest rate fa solo mai lalo inflation I mal mela le ta o official cash rate ia masalo la tatu nga I se taimi o la fa ngo fi ai ona ele ngata ile I toi pa umai lalo tau mea ai masalo fo o nao le a fa ngo fi ai ona apalai mela I o loan mal finance ile awale fa tau ngol Malolo, 5 time. Nano of sine tua e se mai I mea tatalnoi, mai sim taup. I lunga nei au kilani. E tinga ona to o tele, e ama taunga tāile so I fuanga, e ama tumu tangata, sioki I fale, matulanga whapena, whainga tāfuri se ringa o ngaruenga, ai a ngai mai lava tangata. E fia o mai pēr I au kilani, e mafua I se are mele, mana na o fo e whaatau fale I au kilani. Iwe, masalo le mea le o I au kilani e tupoitele o ngaluenga. Ia me tau le foi o kilani a le o tasi lea city o New Zealand. O le ta ua e ele third of the population lon nuinga to tele o tangata I au kilani I lo I resi situ o le atunu. O tantonu o ie e so e ai mai ai manuia ainga I winga I ngaluenga na diela ia Malaysia melena Malaysia melena e ui ai le tele o isi fo I ai and other big cities in New Zealand but pe o I o le fai to lea mo mua mai tau nu mai ele to tele o tangata ia to e putu e lata me uma I le so tango tangata foi le ma whapena ianga kinga anga kumu ai ai o mai ia Yo o maku anga po I lea ua taunga tāpo e whale au ki lani I lo isi ai o le atunu yo e awa to tele ele ngata I ngaluenga ai o a onga foi a onga le e mo foi a onga le isi ai o le atunu e pe au ki lani a le e vai to tele o tangata e o foi I turisi po tangata yo mai fafo isi atunu e mai sainga po intia pe au ki lani a le ai sili le manauna me tangata e nofo ai e isi teime masana o mata le porkalame fo le a New Zealand location ia e tulanga fo le whaari mai o le fale ia a ofe awa e tā ua tele le whaatawina o se fale I le mana onga toi tūla lata I meo no foanga fo I le mana o mia ia lata I bus stops lata I train stations ia wapena fo I taulanga whaatau ia e maise fo I a onga le whanau o le ale tā ua o le
o le location po o le no fuanga le e ala iona nau tanga te whatau whale i. Iwe, e whaupunga lea na wai e sau noai sa vea ile tatu industry la le whale o location. A wā pe o ina o le tusa o le tūlanga o le whale po le location o le ai. O le mawulunga fo ina o le tau o whanua ia ma whale. Ai maisi ai au kilani. A tātou vai po fo i mea wa e sau no ai train station e o fo i mea o Malaiva Lele hospitals a wau me o ai e tele ai ina iai mea ia e lata I fo ai peo aina e tele ai mana o tangata pe mele tau high demand so o mea lai location e tā ua tele I pe a o te e o te mine pa tau pale tangata pa e tele ina o mawaina pe o mai tangata fesili mai mana na o e yele pa teti lewa o me male ainga e mana na o location la lea I Auckland City ya mai tau lia la Auckland City e le taungo fie so o la ulanga luenga lea I tu o lea tu langa o tau mawhai o su enga o le fale e po ina le fetau I le lei matala fe ngai male ainga malatu pateti sometimes if inga tau na moa I le city ai a moa se tulanga pe po se ai pe o papatoe ai fetau I le mal pateti ia o papatoe fo le si ai e train stations e tele ina lata I le fale mai me rumo hospital ia male malava lele fo ma tele E se a inga wef so soni I le whatawina o se lato fale. Mo le te mua first home buyers. Na toe talo sanga atu I te oe. O toi inga a inga I o lai e le leilo lato ta mau a inga. Ina I so soni atu I lato I le whatawina o se investment property po o se fo I se fale. E fo le mo le lumana I pe o I e anga I ai fo le e atu ini stangata rentai po nisi po o le whanau ia matongi ia le mokesi. Iwe, sa vea a inga lea masina te ai luai na mana na o wala til fale tolu potu mo le fale a o mana na o e whaatau le fale lea ai sa ini se fale 5 potu moi mai o lau talo sanga I ai e vava ai e ape a vava ai le liu mai leitu ma fau a fa ape ma pai ona taofi pe le fale lea le first home le tolu potu moi ai apa lai I le fale tupe e fa nga ina le fale lea equity fale momua tau ina mawesi deposit ai tatu woi sa ili se si fale 5 potu moi la tukte no nofo ai ona toi le liu mai le fale mo le rent out mo se la to investment property. Okay. Yo e pe o tulanga ia ma me o options for io te tala no I tatu ainga. E va ai mo a wa o te lofo I ala na mana o I se fale 5 potu mo ono te le fa now. Ai a tatu ma fau pe liu atu leitu. E o nga te le fale mo le a walu mana I fa now I tengo luma. O e pe o sosoani la ia ma tulanga I matala noanga ma te pone tala no ma tatu ainga. O le si mea tāua tele lau fionga le malu o le tau vāno nofo lea ma tangata nei na ia lātou comfortable fo I lau fionga ea ma le leile le vāo o le sotanga ina ia lātou whātua tuaina fo ia lau advice ia po lau fautuanga e watu ia I lātou lea taimi ma lea taimi o le sao lea. Ue, tapea, ia ulava ia e tā ua tele ia u ia le fesosoani ia ma le mela lea ia saveu u tele lo le whasa mo le upura le trust. Masalo, iue, ia ulava ia tā ua tele le trust. Tau ina ia va ai mail tātou atunu o leo te nau e fesosoani. A wale le whaeaea o tātou atunu mo tātou tangata ia le ngata fo ia ua to tele fo
o alo whānau tātou atunu o lo ngā luisi ngā luenga I lea field, o lea industry. Tātono o lo o lo maua fo I lātou lea nganga. I oe ai tāua tele iau I le trust. Yes. Maria la tāua tele o le upule na o le whatuatuaina. Whatuatuaina I lau whamaoni mai loa ai. E pea o mātua le te talanoi ai. O oe la le tamatama ale unungari. Ale la tuli o e whaile whi au lea. So e mai se whale te iloa. Le whapea o mātua moni fo ia tau te talanoa ma whasoa I se whale o le whataumulainga. You will do exactly the best that you can for these people. O Saulo. Yo e sa vea whawhetai a wā o tūmanga tangata Samoa po ta maititi Samoa. Yo o whaupunga tātou mātua o le whai male whamaoni. Ia ma whai mea lelei, whai mea sao. Yo e pei o values la ia o te avea mau. Ia so ma o le whai whaaleo ngā luenga ma le whai whaaleo o tātou tangata. O me sia tātua whine ia e mele palamo. Ono au te maratu whape o lae malanga. Ai o le tāua I la au wawa ai lo lua wā. No nof o e mele la e so soni le ainga. I le lātou talanoanga ma whiutunga inga ma whale tupe. E ona saurole o e mele ia te oe. Ma whape atu malu. O le mātou paketi leo o iai ma ua whaatanga mai ua pre-approved mai e le whale tupe. O lo no winga o nā loe a matai una whaatino lau ngā luenga o le sao nā le maru. Yo e sa vea o te whaaluaina pe whaatawaina le ngā luenga e mele ia ma nisio au na o ngā luenga la leo le mortgage brokerage o nei o tātou home lenders ia awa o le tāua o e iai se o clients o sa ngā lului mua na sao ma o le bank I le whale tupe ia moa mai le I le tara mai le whale tupe ua decline mo le ai se pre-approval toi le liwane ia e mele ia walu e mele toi fesua I malu ma ave nisi bank ma waile approval na ainga awa au ngā tele o mele te whamoe tele ia e mele ono o lana malama I tātou tangata o le whaamatalaina fo I whale tupe ia whainga o tātou mea ia wha Samoa ia fo I meo o whaalave ioi awa o me umaia e baba ai mai le whale tupe on the bank statement so o le au ngā I le tele o teimi ua whaamatala ma whaamanino e mele ia I tu ai ngā mea I le whale tupe lea la ua toe manuia ma maua mai le pre-approval mai le teimi le sa define mai ioi ia e maria la I lau saunoanga le malua waia o le tāua o Emile e o le mawhai una whaamatala I le ngangana leanga o tātou e iei le tātou tū ma leanga e iei o tātou whaalave ia e tātou te le mwhaiona alo mai nā meo whalawe lawe e I tangia mai no sia o e ainga pia e whai whalawe lawe ia o na maramala mai leo le whale tupe ma parangi la iai ma tu uawa noa tu na e mwhai la o na iese awala e fo ia se mea whole lo o pu po o te le se mea o lo whale tonu wai I meo le whale ngai no le ngoa I meo tongi ai tā lafu ma mea whapena yeah, it's our telena mea we have a culture, we have lovers to deal with. Ai le loe for tup o le mea la le. Lo no winga e wa wina I foi tātou. E tātou te lo ai posi ma fa soa ia tātou tupe mo ma tupe fa ar. Ia. Io e moni sa vea masalo foi wa o ina le to tele o tangata I whale tupe I bank manager wa o I tātou tumanga ono e mele. Ia ma io le ngata fo I lea I nai o tātou tangata I le whaamatala I ai ma le whaamalama e mele ia mafu anga o tele o mea awa o teimi le apala I le loan po le home loan penga tā tele le test lea I le tele o mana o meo o bank statements mana o meo pay
pe slipi ia ma to tele mano no i osi mea ai i ngalwenga la le emele ala na faingo fi ona tu uma fa atasi ia na ia ona alu ino na ia fa tino la palai ai fa tali mai ile ainga la to i lo ile ole bank pe o tonu le bank ia fuel me fa tali le stemi o isi tangata wo fiu fai appointments ile bank ia wale mo le stemi le tangata sala to nga lui ai ioe fa pengo fi na mele. Yeah. So it's a whole learning process. Ali le malu e o ina itanga to le fle tupe o ina fo tato ina ia tato lava papale ma ono sai la in terms of the spending. Ele ngata ele ono sai being patience mafatulanga and prioritize voila ele avel fa mo le meta o le fa mo ma tato os taulanga ono sai ile fia mana o le si me ma isi me fai ai avel fa mo anga ai tala fu ma mo kesi ai Io ma mea taua ma mea tatau ia lava le fa so wal o tele po io tato ia o si temi mawal million unnecessary spending io o le me mawu maita il to tele o tato ia alta eso ta ia male tangata la le mortgage broker po le mortgage advisor po le home loan advisor ia o peo tangata ia mawaile le ata mai male lo mala malama me la io foi numero awa leo se mata upo e awa oina ia ongal me la leo le financial literacy ia io ma me se fo ia na io tatu ainga pasifika leo se me masani ona tatu o iai io so o le tu la le au ngate lele tu ainga ngata la le ngalue le tu la le o financial o le home loan advisor o mortgage advisor wow nei neo a tele mo tatu ainga ia o tatu fale first home me chamo lumanai ma lo fa tai il fa fonga mai le tunu ia lo ma fa so me le fianga le swafa ia le malu bob le malu mai ile tatu company fa tau fale o le Ray White ia o lan telefoni le na pe a fia ma tili le tatu tunu o lua tolu ona o limba lua iva fitu to e sisila numero le na o lua si tu avane ala un numero luna o lua tolu ona o lima lua iva fitu ono le tata imi le malu fa aftai te le lava i vai so umata tala noai ia ma o ina hai foi nisi mea ta ua tele with the housing industry ia fa pena foi moleanga ia tulumana ia al telefoni le na o lua tolu ona o lima lua iva fitu sa no anga muli le malu e tatele i tau mavai mona no sa e mexel tatu atu nu yo e talo sanga tu pea na yo tatu ainga langa le o lo faina o lo manna o fatau i se fale ia mo mua lava o lava tuanga e le tala no mo fale tupe o fale tua ya e mele o le peo le vaenga mo mua lava le o le fa mautu mo mua le pre-approval ma le finance ona tepa mai le mawhaina o soswani atu le tūle sa ilingo le fale io e whaatai tele lava o fionga sa vea ia whapefo in malu tatu atu mo nea no matango fie ia manu ia tele tatu afiafi ia whapena fo i le Gagaifo Faiva le malu ta te whailoa i pea i atu le soifua i le whai ungo nei vai aso ma le sapati o mua ia ai whapena fo le tāpura kalame ta te whailoa i le vas fo mo le timi nei whaaftei tele wha soifua ia ia le nā Samoa whaafonga ua toe los fulma le wha minute o Natale o le itu lai lima i le tautua le nei mo oe i afiafi o le manava o ngā luenga ia o le Gagaifo o tau Faiva mamalu le nei aso ia ma uanga ia tu fo i lunga le ala tele ia o le tala le na o le lofa ia te oe ina ia mawhai fo i ona pui alo soifua ma wha mana tupea ia te oe ia o le veo le morka vale o le mea vave ia ai ustai ma
wharangolango I le tūlanga fo le common sense o le mele tūlanga le malama I mea lea e lana mea tau o le mea o lo saunga le mū fo I o le stangata o le whautauta whautauta ma whia whai unga le lei ia pe o le mele na e voi a kaula vele ka avale o so lo le mele fe ia e mga alofo I pingi si runga le awala a ke la kunga a e kokolo e whaali mo ko inga wha kokolo ke mga ku mama ko inga ngai a ke lo ko ava peo se lo makua ke palau vale ko e karo a se I lo makua fa malu ka I lo ia le na ia saunga le mula tunu I lunga le ala tele ia a ua manava ngaluenga ia mga Gagaifo ia o tau Faiva. Whao o tula ia leo le whatalofa I le mamalu o ta mamtina mātutua. I mauta malawa, ma lo le soifua maruia, whaafitai fo I te talo, ma tāpua I mai, o lo oafe mai ai, manatua le au whainga luenga ale Radio Samoa, ia whapena fo I inisi alo ma tama whanau le tunu. Ia lātou fo I ngā luenga mo lātou tiute, o whale o tangata mātutua. Whatalo whatu. Ma tuli mo ta ili tātou porkalame I le fiafi nei. O le a mātala no ai fo I ma le tamaitai. Ia e te vise Ioane. Awa o le whono le ana tala I le vai asuru nei. Asunga fua mana nafi. Oka le tele o mata upu mātango fie. O lo o amana I ai le soifua pula la ngoto ma le tangata matua. O autou o tua asina sina. Mai o le autu atua o le whono le whai. Ia awane isi si e misi. A mata mai lava le People's Forum se I whatulanga mai ai ia tupulanga talavou. Awa ele teimile nei le whaitau a whai o le atunu atua. O le onos 4% o tangata Samoa. O o lo alala mapapa au I Samoa. I le whaitau ngā whai la o lo iai nei. Onos 4% o I la tau o le tupulanga talavou. Mai I le tausanga e tasi se I le tausanga e lusfu malfa. Awa o le mele na e whatulanga ia tangata tupulanga talavou. A New Zealand nei. A mata mai sfulua se I le tangata ua lusfu malfa o na tausanga. O le mele na e mana ia la wawa ai atu. Whatulanga ese ia le tupulanga talavou. O le itu pa o tina mata mai tai whapena foi le itu pa o tomaiti male whanau. Ia male itu pa o tane. Ia po tātou o tamalu loa. Whāwaenga o vai ia le forum a le chokam. Ina ia au alawane I misis tangata I le whaasoa ma ia tasi ai moe. Pei ona iai le lātou au tū ma le tanga vai o le mautau avel na o iai. One resilience reflecting upon the one future and also our one Commonwealth. Ioe, o le tātou malusi anga e te te atu ai puipuia lo tātou saunga le mū, puipuia tātou mea tō tino, puipuia e foi mo tātou ta mao a inga. E tali atu ai I lu I tau, lo whawsanga I nei mo I tātou. Ili lalo langi atua, whawao malo. Lono winga lai lalo le whamalu lea. Lea na mana ia lau whaalongo atua nafi. Ile lo tea la mata upu lea. The resilience, lea lewa lalo ua tūlai meile mata upu lea I o tātou. Se ia utango tua ia unauti tusi. Lea la ua lo tea ai mata upo tangata matua. Mamana onga whaapitoa. The elderly and the disabled or the disability. Ia nai o tātou tangata mana onga tūmau, mana onga whaapitoa. A wāfoi. E le mele le upu le nai alu whaatasi ai ma mana onga I o tangata. E ta o le stigma, ia male meo le whailonga lang. O opu whaulaula, maulangia ai o tātou tangata ua maua I ngā singa se ese.
Ia, ai mai se lai ngase o le mafofau. Healthcare for elderly people, the mental illness. Ngase o le mafofau o tō whaalongo e. E mo e kakukali e le maari. Awa o tātou o tangata e fie whai upu. Whaatupu upu. Ia, ma whai e upu le nā awa peo o tau whaale tonu se mafofau sesi ona ele masan iai I lau wa ai I au wingo le tangata ma le masani ona tau tala I whapea. Ia na talatala nola ia le whapea. We, e wasui mai arili. Ai oso mai sisi. E mafua I fwoi tangata matutua. Ai oso mai sisi whai mai. Ia ngā lau a pāre te whakaro ngare la kou. E wa pāre pomu. E wa pāre te whaka whapāngero urunga. Ia se mau tala. Se mau a nganga ua e nei. Ona e mafu mai ngase I. O me sa le masani ai pela melna. E sa vali ele wala te ova vai tua mai tau o tangata wa o tātou o tangata mai tau mea. Tātou te fia e mai tau ma whaalongo I mea mata ngama meleanga. E kakukire. Wale winga na Samoa. E vavi tele tulolo. Vavi tele ona tātou apoina ma pu e mai. Le mea le angari stangata e whai. Ai whaawhainga tā. Ia ma tele ngese ona tātou whaawhetaia. Ia se ngā ruenga le le stangata ua whai nā are whai kau. Kusai kele aku me le anga. Ngai lo me le le e mai tau o tangata. Ero atu hei. Awa atu no fwai mai mawofau. E whabea. So le whakova. Ai se kungu uari. Ki ngāre kele o ka mele le. Imano ka mawhai e whai se mele le. Ai kau mawhai ai kau mia oi. Mawhai le anga oi. Ma kau aia ako maa I lungo ro papakua. Ia, tātou māsani e ima tātou unsai. Ngase na ta ua nafi le People's Forum. Ia male mana onga whaapitoa. E te tau na mata I tuina. E ta I o malo umane e 5 male ono. A whaila e sa ili fufo. Ai tutusa umai I a whainga whaavai e ta oto I atunu une e 5 ono. O se whainga le leitele. Ia, e so soni leisi atunu e lata mai. I ana whainga whaavai ina ia mawhai fo I o naola ma avea mata I ala I leisi atunu. Ia, the mental illness, Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, se iau o mai lava ile ngase te iau a pōra wai. Ile se mena tupu iau e. Se I vanga na o se whaalawe lave po o se ngase na e soifua mai maoe. O alisi ngase na lewa wa matona o na mawaitanga ta matutua. E pua oala wai. E moe fola ia le lesi teimi. Wa tasi le ainga. Wa tasi le mata wa mawhai ona I loa tuai mea. Ia, alua, ia te ia, ua le langona mea. Kia whai mai, ea, mai, se ko whai koe ka maru e kaukala mai. Pōre arang karanenga whai. Ai o mea nei, o ngase nei, e o mai, ono ole soifua matua. Ia whapena fo I le pula la ngoto. O le ola ma le soifua. E te taura, ona iei fo I le mea ta o le public awareness. Lea le lo tea nei tono fontanga I fai nei. O le public awareness lena, e lapata ia ai ia tangata lau tele, ina ia malama. A o tātou, e fiu ea o tātou te lefia malama. Aisea, leanga le atunu o e fia I meo langa, ma meo suwanga, ma meo le ata e. E ki ngā whai aku, o si koia, inga o whare kong, ala I kari e mai, I kari e whi mai, ia wala, ka uleanga sala, ka e ringi mea, e kupo I mea penga, ala u whi mai, koe ngā walanga whapenga, ra marosi, ai pua anga oi. E wea winga ngar ko inga ngā yasonga, e se wawai.
Au whanga o meranga whanga au ping pua kamiki mio pua. Ia, wa le winga nau tātou te tali ye. One ia vera se ma me ma mawha ia te oi. Ioi, ka kukari ye ai tā ua tele sa vari o mo mori mai. E lea fo i le tātou whontanga le tali mālo i nele tunu. O le mea le ai. O le tali ngā mālo le tunu atoa. Le fo la ua vai wha. Ioi, ia iai le tūpā mō le konfernisi nei, ia ma le whontanga le nei mō le tūpā o li, o tai o atunu, o tai o ainga, mai e kalesia, o na so o mai leo ma tinam te mai tai o mai le tūpulanga talavau. Ia se i o mai, i le vaenga lea, o le whanau. Sa au whiwhila vai vavai atu, wa amana ia le tina ia siriniu Chang ia ma le tōtelo i lātou o lo lātou tautuaina ia le victim support ia po o le nofuanga fo'i mo le tō manga o e ua sulufa i atu ia ma vavai atu fo'i i ngā inga mga ruenga le leo lo whaia le tātou ampasa le whatoa mai neo na whao o mai lungo le ma wala wina ma whao wina fo i le suifa amsino sili le fionga ia Vui Clarence Nelson i le fionga le whasina to le for Reverend Lavery Tupai Lavelle ta ua tele nā mea i nei mwhaona fsoswani fo i a tātou whanau wa o mea umane o lo tea i no teimile nei vai o le nā le tātou whono a malo o whatas a lai ka la ua aisi ka malo lo i tanu malala ma oi vai aka aisea a mea vale i tēneti whiusua inga whaasori tu la whono a o ta malo loa i a lātou whanau tēne o ta malo loa i whanau tēne a isi i whawhine e rene a lātou whanau la e whai ale nei a mea Ka nau mana i o nau wa whai ma le list wale le register list mo sex offenders po i lātou. A walela o whātou nei le tala leo. O le tangata ngā oi, whasio tangata, maisi soli ngā tula whono, maisi mea o malawa. Tulau whaafonga le atunu. E ma whai o na whai ia meo vaenga ia o courses, ma o onga, ia ma whai ei ia tonga whitinga. E sui ei lea mi o le tangata, e ao ngā iai, rehabilitation courses. E whaa fawina i leo langa, ma toe fuata ina ai. A o tangata e mō lia ia mi o ngā leanga ia whapea, meo whiusua inga whaasore tu la whono, wha malosi teine tu load whafonga. E le ai ma se a o onga e ao ngā i tangata nei. Yeah. E luatu ai lesi pūtalinga, alu lesi talinga, luatu lesi mata ati mai tua. Lei ma se mea ma, o le mawhau, na o mea leanga lawa e mawhau iai. I mea tau whiusua inga. Hoko wawa ai. Ke whiu e whaikau i riku spaia, alna fui ave e whaikau riku spaia. Ai tango tongi mai riku spaia. Wa umauna whaitau whaalima riku spaia. E o ai upula tusi tu o riku spaia o Faiva. Wa uma whinga whaikau. Kanga ka maari, ta ngata le tātou tunu. Ai le maari. Lewa na tau na whai se fuafuanga i nei tangata. And I think the longer jail terms could be a deter or a deterrence for these people. Meo tangata wo le o te tau o na ola whaatasi ma tangata ola lātou te le whaia ma ino le mea. Tangata tōnu wani, le whanongo longo ma maila wari le whiri mea. Tangata tōnu wani, ua mawhau wha mea ola. Wawhai o winga i o mea ola e whai. E le tau na ta whaatasi ma tangata. E ta tau na ave, e ta whaatasi ma pua ma maile ma mea ola olo i ai. A wawhai o winga na mo mea ola. Lātou te lei loa ni vā tangata. Ngā o winga wha pua ma winga wha ma ia ola i kaka ainga. Ave i tangata nei mbao.
ma wale anga ai ia me fai. Le o toe 8 minute o na tā leo le itu la. Lima, o le ua whaeloa mai i le lipoti la tamai ana le la. Mai containers e tolu fo i le wa alea na. Le mangoto nei ma malolo le lei i le lo i le lititai o le atu safata. Le mana wanui. Containers e tolu sai ai. E lua containers ua maua. Ua empties. Ua le ima se mea iai tonu. O is container o la iei me ai. O containers la na leo la toso mai tua ma ave le no whanga. Ina ia mauti noa le lei ai. O le a le toi wha le inga amu. Le mea lea sa upe ai ma tati ai. O le a ave o le officer le Sross. Ia le container lea ua wha maunia o lo iai tau ma whai tonu. Tatala ia ma dispose le wingo le upu wha pertania le na. Ina ia saunga le mu. Ia le no whanga o le atia. Iai ma la foa. Iai ia tau ma wha. Wa o te loa. E le toi au ngā. Awa ana wha pia fo i wha leanga i nei o. A le lo te wawa etu. E ei company le leia Samoa la e ofo i nātou lātou so swani ma lātou tau o whonga. Ia mantua la e le whaifua. Iei o lātou wanga waa ma o lātou to mai ia whaatasi e fo i ma a lātou mea whainga luenga. O le ngātou i whale ma le sami loloto. E ma whai ei o na toso. Ia containers nei i se no whanga. E le toi wha leanga i nei le amu. Ia wa o le amu. Ia o mo pe o le whale mai le nā. Wha pe o le maternity ward le nā. O le mauta ngase le nā o whai lele o le sami. Ia. E o uma i ai ia ia. E o uma i ai i nā e nonofo o ma whana whanau ai. Ia ma saunga le mu ai. Ia le nā la. Ua tā ua, whaafitai ua ese, ia containers na e tolu mō le te minei. Ai, the monitoring system is still on no winga, o le tiutele nā lo, o mele te mawhawhau ien, o te mawhawhau le talanoanga na whimule li fo mai, na nai Dr. Yati, o le time frame, o le ale umilela a tātou nofo, ne ma whaatalitali, awa, ua te tau na CES mai le mataupu lea e tau le monitoring. Ma winga le oa e makamaka po o fia me la e liki mai fafu. Makamaka, ma mata i tuina. Ma whaita ma i li poti ma mea whapena. A o mai le temi. Ua te tau na whata oto se time frame. A o le a fo i le ngā yo inga. How the operation goes and moves forward. You know. Awa a whapela i ale mela e ta oto ile wa. O le si mela na ele liki mai whafo le meo le. Lai wha mei sau le lai titi se meo o liki mai whafo ma masa o le swau. Ai mana tua le lei. E vave tele ona e lea le wa. And that causes a lot of concern too. O le ele lea o le alu ese mai. A ese fo isi swau ula iai. O le ele, it is poison as well. O se tasi o vaenga, ia e mwhai ona whaaleanga i nai fo ia le amu, ia whapena fo i male sua sami. Ia, o lea la tātou o tā, na ia tātou whasisi. Langa lea, so o tuai ma tātou talafou i vai whanua, ia ona tātou anga i mai fo i lea. Ma tātou toi talanoa i mea ia o le atu tupu, ia a pei o asi e singa, a le tupu, ia maisi fo i te itai o le o malo, i no umafio anga. Malako whai ngā sao whai ia la whai. E la whai ngoa ia le fionga le mai stete. Le tupo king sa le sa ia kui kaumesinga. A lengo wha kumanga ia peanga ave ele sua wha ia kui parusami. Makalau, ala uo matalau. E pule le sua whalanai o isaina. Ave ele swafanga ya king makalak. Ia le lei, tātou toi fo mai, pia mai, ia le malolonga le nei. Ka mai kun heavy tama mai le angu a maa. Se e mai se koe whawhiawhia mo oi lau Samoana. Ka mai kun heavy tama mai le angu a maa. Se e mai se koe whawhiawhia mo oi lau Samoana. O lewa whai kausanga ka wala valan musika. Koe kama whai aku, ia o sawa whai koe inga.
Yeah. Oi. Te moa Whaingata ai te manatu Awe tamusu Te ane ualiu ni upulu Pasale vale me ane e taunu Tamitanga O ele tau sa hala Lo matalasi Le la le lei I avea I le a hala Olo alo fa Te ane ua fai Mapolonga Lau file filinga Whaamua, mua ita Omo, Pea umile ona Avea ioe Ma tautonga Lau file filinga Whaamua mua ita So alofa Ni whai mapolonga Pe ko valu ya paanga o ki ngau ngu bela kasi o ke manga o ngā oa Wa ma oe kāna lulangi Aua nge ko ia siki a polo e whane me lame Pe ko kumai le pongi sae kongkongi maa mlang karikale Ko kere lau fi ngau e kau singi o mai umele pale Ai a whaifa mua au ia se lau pasinge lau make Ke kai kai alo li mai si o langa file mu Le whaiang sao ngā kupe ngā sao whai magi maliu ngā loka whao Mai kau sami mai sao ngi ke whamalu Ai pe peste le vi taman ki kala leo malu Ke malu ko oro ku moi so se mea Ke re o se mukuka ke re whai ka ngā mea Ngā rofa mai pepa mpa wasenga sini mama pepa A waku mo yo lima lo upei mai la maruenga O oil secretarian manager o oil owner Pa wari mea ia sa o wha Omonga Pea umile ona Avea ioe Ma tautonga Lau file filinga Whaamua mua ita So alofa Ni whai mapolonga Ia se whaua wapea Momo o nganga le ngangai wheku wakul mana malama O kele alo sia kako se lau whai pa se papaka A whai kele ka lio le a koe fo I mai lo waa Ni malaenga lufi lufi ai kumolo mika mikanga O maka ua ki ao e mea ngā e whai mawha mangaku Ke kausi e ia oe mawha e engi o mamalu Pa ai a oe sunga nge I e misia mai au Ke whiu e koe wha akur ka ko pasi le Omonga Pea umile ona Avea ioe Ma tautonga Lau file filinga Whaamua mua ita So alofa Ni whai mapolonga Mano atu mo le nei aso, au se whapoponga le nei o tala mai atu nua mamao, ma le Pasifika i le nei aso lulu. Momo atu mai Palestina, o tangata Palestina wo e se mai no fuanga na nga i atu i aios pa inga Israelu, i le no fuanga o Jabalaya, i le tu i matu o Gaza, o lato whailoa o mga ala ua wa ia i le tele o tangata maririu, na ua mai o na whaatonuina i lato e vanga aua Israelu e anga i ese.
Whai mai o nisi tina wa tia i lava whanau, ai anga i ese ono le whaavave ato le whaatanunga e o ese mai. O wala awai nei le ofisa o malo o whaatasi, ia ave esea mai tangata surufa i Palestina, ma ia whaia sina marienga le tūmau, tau fia i o spainga ese i ave ese mai nei ainga wa fianga i ese mai. E lua whale mai le whae tūlea wa whae loane wa amata na umasapalai o mea mana o mia motong fitinga, ma le whaamtaranga mai le militeli a Israelu, wa ta waiolo ngā rurua na vai ngā awe wha au wawala tau o spainga i le Hamas, a o loo tau mawhaifo i ave sea mai la tau e le oni fita o loo iai ia whae tū. Wai mai umalangane le whailau tūse le malo tele o Amerika, Anthony Blinken i Israelu e tala noa, ma le pāle mia o le atunu o Netanyahu, ia whaatala noa le whaamutaina o spainga i Gaza, e mai se fo i o le whaamamafa o toi whaamanatu i a Israelu, e te tau ona ia whaia nisi la asanga, mo le wha o ato le whasosoani mai malo au whaatasi i to tonu o le a ai. Mai intia masaina, o iei nei se manienga wa tau nu iei wheutina i ngā tunu e lua, i mata upu tau militeri i lo latu a oi. O whaelo e sui mai intia wa iei nei se la asanga, a ngā i lumai le whae titi o mata upu e wha vela ane ai, le vāo a tunu e lua, ina wa tau nu o la taita i Lucia mo se whonutanga. Sauno le minista o le vai whafo intia, o Subramaniam Jaishankar, o le marienga wa iei nei e whaatatau le petolo o vaenga militeri i nisi o no fuanga i le tua oilea, o toi whaafo i ai le tūlanga sa iei le lua whelua se fulu. E le o whailua maia e taitai umo i tu e lua, le awili i lingo le marienga, a e pe o le awhai fo i sa la talanoanga a o iei Lucia mo le a whonutanga. O le minista o mata upu tau le vai whafo initia wa ia whailoa, o le marienga o tau nu iai o le ama whai ei o na wha awau pea, o na petolo o ngā sami e peilawa o na whai mai le lua whelua se fulu, ai le i tupu whese se inga i le vāo atunu e lua. Whai mai o se maa tele mai le vāni monimo wa wha atusalo na tele i le wha whaina o le maunga o Everesi, na pauanga i mai le larolangi le siria ma le tolu piriona tau sanga te ruai, mai manatu le au sue o le unga o le atulanga wa afua mai iai le iai o tangata soifua i le paneta le larolangi po le Earth. Whai mai sea sue nga whato a whailua mailo na whai unga, wa pau mai le maatele le larolangi le tau mate o le mafua anga lea o le wha matia o le tele o mea ola sa iai mua le larolangi tau sanga e tele umawai e pei o dinosaurs, ma o lea maana pa utonu i ngā taifale o Yucatan Peninsula ne ua whaingo nei o Mexico. E manatu fōi o lea maa o se pomu fetalaisa, lona pa umai i le larolangi o tutupu matatongo ne ai la au manisi mea whaitino wai le ele. So enga le nei au fiai ma le profesa langolango le University of Harvard o Naja Drabon. E telefam talanga wau fia mai le ungo le enga mai manatu i lātou sa au fiai e le tau mate o nisi o nei unga o le asu iai ma le manatu wha scientisi e wha atatau i le larolangi ma lona fōfuanga mai. O le lātou whaamtalanga mo le anga i le lumanai, o le a whaawau pēr enga ia apianga, o whaamau maunga o lātou maua, ma le tūlanga wa iei le larolangi le teminei. O ia lo tauwhi SSA pēr le tō tele, whai mai le tō tele ua manino le mea moni, o le larolangi ma mea o tūmuai, o a i o waia, ai le o se pomu whetalaisa. Mai le Pasifika, i Papua New Guinea o le osa whainga i se pasi le tūmalo o Enga i Papua New Guinea le ua maadiri wainisi maisi ua manunua. Whai mai ni poti o le pasi na osa whaia ni eri i whaupengaina mo lātou ta whana i le tino le pasi e maua ai tino maadiri o i lātou sai ai tutonu ma ave sea mai ai. Ma se whalawlawe winga ese fo le nei Papua New Guinea o sauno ai le whaipule mai lea whaitu o Almos Arkem i le Radio New Zealand tu ua ia le nei whaalawelawe le telo le mausa wanga wadia e mai, e meise so o tanga i le whaalawelawe o lo tupu mai i leisi fo i a ai o Pogera, ne ua pu e nai tangata e to a hono sa furulua, mai le no fuanga o le main lea i le vai asu taruai, ma ua whaia mōrianga i le soli fua o lea no fuanga e au no mo se whaatangana. O le o wha awau so enga i le soi tangata ua maririu, pe na mafua i se ha. Ma le talamuni muli,
E toa whātala vau Samoa ua whamneina I whaelonga o se tauwanga po ngā hata na whaia langolangoina le Commonwealth Foundation mo I lātou e se furu rimanga I le se furu walu tausanga le mātutua ma le wha moe moe e whaeloa suinga I le tau ma le tūlanga whinau o tangata I te te atu I o nā whianga. O lo mampoe sfuluono tausanga o la nata o se ato stene titi o lo auina mai plastics po o loa unga mai le sami. O whaelo aistasio au wala tā ua e whae titi ai le whaaleanga ino le sio manga. O lo iai ma le whaamtalanga I le ata o te le fia ai unga. O whaeilo ai o le unga ua a fia I tau mafa mai le sami ma e tā ua o na sila fia le atulanga. I le vaenga I la ato sfulfitu ma le sfulvalu tausanga manu malo Epifania Ada te Ana Hera Ulberg e se fulu walu tausanga I la nata o ni talavou o lo o autilo anga I le wafu I matautu o le ato le wha moe moe ma moe mitinga mo se lumana I manuia. Pa mai le tusiata o le ato le lumana I maona popolenga I a fianga o suinga o le tau. O le na whamleina le whaeronga mo le vanga le Pacific Way o wale o ma tofi lau e se furu walu tausanga le matua I la nata o se tamaititi o lo sa I o sali le popo ma o lo o whaata I le tau o le ola finau mo le ausia o moe mitinga. O le na manu malo I le whaelonga le People's Choice o no sai I mea tinga Angie Numia I la nata o se tamaititi o lo o tangi a o wha mamale o tauta ua whaata ai se tūlanga e o iai tupulanga o le lumanai pe a whai e ta whea tūlanga tau le nātura o le sio manga a wā o ngā ioinga e whai e le teminei e wha tūlanga ai le ata o le lumanai. E tūlanga e se le malamalama ma le sila pia fe wha soa ai nei whonutanga o lo whanga solo I Samoa e le ngata I tupulanga talavou wha pia fo I tinamta mai tai vaenga wha pi sinisi e mai se tai o atunuu o le tau pulenga. Tala nāra Radio Samoa I le nei fo iau auli. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo le pasina se Yesu solo ya Samoa lo uatulu se ifai mafia fianga ye mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tunele a oma Tape mali o mai singano ono ai tine matama yung alona awala lau papa le pasina se Yesu solo ya Samoa lo uatulu se ifai mafia
na whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā luenga male ngā Gagaifo Faiva o le atunuu e le nei fo i a wauli o le o ngā tutonu o le vai aso ua tātu wauria mai male anga le lei o le atua i o tau Faiva alo Filipa. Ia, matawalunga tuai mamuri atu le ngā whaftai i le ftalenga i a whangamua o le vai maunga. Ia, po le tō whafo i a se umanu Francis Ioane ia malana au nanga fo i male tutua i le nei aso. Ia, ai mase fo i le tātou por kalame le nei. Ba wale manosi le aso a tai au, ia, mawhai fo i ona toi fo i mai. Ia, e wha wau le au nanga male tutua i lo tātou o tunu. Ona o mai leo la utalandoa. I le mata upu lea wa angi ngia fo i lunga upenga ta wha ilangi. Ia matala tangata o lo whai iai. Talu mai le tatala ina alo ia. O le terminal fau al malai valele. Ma le VIP lounge. Ia le fo sa wala umai fo i tangata le wha le anga o le malo ma le minister. Whai mai watu lau ele le va au fiti. Le va ale a fitu tolu fitu. Landed and chartered with no passengers, and the government has forked out 140 grand. Whai mai se lau wha se fulu wafe na tutongi ai. Ele malo. Ia le va lele le a fiti. Lele mai ele ini pase se o iai. E mai se i le vaenga fau ma le vale le na tatala i na alo ia. E lana fionga i le tamaita i pale mia. Ia fa pia fau i le minsta o ngā ruenga te tele. O malai vale ma wafu. Ia fa pia fau i whela ua inga i lunga o le ala tele. Polo lau i le ele fau i lava. E mai le tō wha pole a fionga le minsta. Honorable Minister of Work and Infrastructure. Le tau wha ia olo le ataua a foa fiti vai. I le lipoti lea le newspaper le Observer. Sa mai le o le lei, mamanongi le lei le mea le to ui le isu o le newspaper. Tulo lava le whafonga le atano, upu aia na au mai. Ia wai whainga kama sa sao. Leanga fo i ele i olu newspaper nātou te sua e masa i le lei. Po whena mai le tupe lea, a lea la wata ua le fionga le minsta. Iri i alu se pa usenge ale malo, po lana matanga luenga fo i. E whai ele nā mea. O le tau o whonga, ma le ofo lava, a company e lua o lena la tau wha tino ina ia le ngā luenga lea. O lesi company sa la tau tau sia le ata o le ngā luenga. Ia ma lesi company sa la tau wha tino ina le ngā luenga. Lea lau au mai ai. Tai fitus fulu wafe a company ne e lua. Ona tu whaatasi la ia tutongi ele se lau fast fulu wafe. O le pailate, ia ma le Fiji Airways. Nā lai ona se mai tā ua o le whaonga ina o vale tele nei. E testai ia le grounds, ia me se poi o le terminal fau lea na whaatino, matatala ina, alo ia. Ia, o ati na e le leina. O wai uma o na malanga ia malo whaaluanungia lea watu nei ilo tātu watu nuu. Ia, ai o le a whapena. O na whaonga e o tātu tangata. Se me le leile na ila e whaafonga mai le atunuu ai mei se fwoi o le tātou atunuu whemalanga i ma whita loloa i le o Samoa mo mai ma watu o lo matango fie i le no whanga o le ua whaatino e le malo ia ai mei se fwoi le fionga i le minsta mana ia i o mea maari i o te wawa ai atune i ai awa oi, awa atau nuu ia malo. E tau nuu watu ia le afionga le tupu, lana mai e stete. Ia, ele ngatala ina no foisi umu, ia whapena foi, olo o wha moe foisi umu e wha e se ingoa matai, po se swafa matai. Ia, le tupu
o King Charles III. Salesa le tolu. Ia, ana ia fo le na fa moe. Ai, o le mātou nuu I mota. I matawhanga tele. Ia, o le fo I lo fa moe. Asi atu ia lana fionga le maestete le tupu King Salesa the third le tolu. Malana mana mea po lana masio fofo ia Camilla. Asia le tonga tongo le. Tonga tongo le o le whaasao fo I le mota tasi le tonga tongo. Sili ona tele. Ele ngata na iai o I tau mesina whaasolo mai tua o le alakalapu ia malai la kapi fo le Apia Park Stadium. Ai nofo mai I le tu I saena titilo mai le tu sifo. Ai le tu sifo. Ia o tu atu la nai sila tu I niu o le vai atoa le na o le na e tafe mai. Ia manga ia tu I ngata I tau mesina. O lo I ele tonga tongo te le lava le na. Ia o lo whaasao le na e tele I o paa ma whingota ese. O lo o tu ufua I na ma tafa whawai ma ewa I na. Ia wa e sila nei se paa mota. E tasi se paa. A ke lewa penga. E ke alu maamo le paa. Aro ngai e ko ruakanga kai kausoa inga le paa. The Samoan mota crab. E tasi le paa ai ato I ale a inga. E to se fulu, pe to se fulu waru. Ata I taila na e ratu mga e tuarui mo ka ama e visila ele isa si whamuru morea kawa si po e mai se paa. O paa mkwa la popoa. E o I meo a pofu na wo marapo la mkwa I la popoa le meo le a pofu ina. Ia. Ai sa o iai whaafitai le tu, sa o iai wale a wala kolosi le na, e lua tuaile ala lau papa le sa witua mota auta ma le vai. Ia, sa o iai fo le teimi sa tongi le maa ma velo le aso, ina ua whaia le na la lau papa. Mātou iai fo ma le toi ina matua. Ioe, e li matua fo i le du, le fionga ia asi Blakelock. Tuyatanga po le fionga fo ia tuyatanga asi Blakelock. Asi tuyatanga. Ia. Le ngalo fo I le na mai tau. Ai o se sao le lei fo I ma le taua. Le la ua mai ne iai ia le tupu. E savari vari e lunga le awa lau papa nai kolosi e tuai le vai. Ma tilo ma mai moa. E le taua tele o le te leo lea tonga tongo. Ngolo o mawhai o na whaafai lele ai I le tele o ia o paa ma whingota. E la ko ngā paa fo le kupa le ke le ko ke wawai ne wa kamalo lolo le na. A wa e tasi ale me a le paa le ngā o le kupa. Le e ingo le swangiu ai le popo. Ki ngā le malo le king popo. Ia. E ngari ai le kupa ka e le king popo. Ia. Ia le taime la ia na fe o ai fe ei foi io e fe a ei ia partner la popo ana kupa I lunga o meu new foi le vel fa longo mai na tamam na tina ma tu mai ku ka fe io o I mo wele le pa ana ka ole tupa ia se sila fola kasi se va le kupa ia ko kiki ape o ke le ulu le ai ole a ano lo lolo le napa. Ya ole mo toi tele o me ina. Ya o foi lava ile I avai. Si sila ne yai. Ai a se ia ne lunga. Toso ne lunga se I avai te le lava. O leva. No foi ia ma lo ma ka o ko ina. O isi avai. Ina. Ja, mana tua la umaloa ona fofo I avaina. Olo I tai le sapi. Do sila le ala vai te le ma lo loto le nana fau fo I le tele o tau sanga o mawai na o so tui I le ala lau papa ma lua tuai au tafa le fale au nga fau. Ia male malai la kapi o mo taa le nao ma mai a fo na fatu. Ia, olo la I tai, lala fo lale na.
E o lole I a vai I tai. Ona liu anae lola ia lea. Sa iei fo I fata te tele sa whaatu le dawa I tau. Ia, o fata na I ngā te ia tu le whalesa, whaasolo mai e ua. Mna tua fo o le ngoa ato le nuu lea. O mata whangatele. Mata whangatele le nae saua mai o a o le I tanu mia le fau lewa I nei whale o le malo. Saua I nai le whangaongeonge na o pia se I tau mai I luma o Aggie Grace Sheraton Hotel. Saua I le awala lau papa fau le na ta milo atu I matautu. Matautu. Al watu I ngā tei le mea lo I le wafu se I tau I o le palolo tipa. Ona mi milo I fuai la ia le ngā tei o vaiala. Al watu aia I nā se I tau I o le mele o le tau mesina le teimile nei. Mi milo I fo le tau mesina I le peninsula se I tau I le pi o ngā tele lava o lo tu wai ia le mauta. Tā pua I o le nu. Ona wha solo mai le I nā se I tau mai luma o le mauta o sula. Ia wha pena fo ia le whionga I le aonei e ale mali toa asi le urua I ri. Se I tau mai I ngata I e le awala leo e anga I lunga I le korisi o Samoa. Ae tua oi mai la awala lau papa le na o le si tū loa. Ia o le maa tū lua I whangari. Io I la le la savali vali nei King Charles ma Queen Camilla. Le ngata na siasi I le tonga tongo. Ma savali vali me le ala lau papa le na. Ai whapena fōi o na whaatino ai fōi. Ma le whae eina o le suafa tui whaasina. O ia tui tau mesina. Ia o se whaalo alu le lei fōi le nā tūlanga. Ma o se vaenga fōi o le tala whaasolo pito. O le nuu ma le itu malo o le whale vai maunga. O le a ngai ei le to te le mai moa. Ia o fifia. La sa vali lungo le wala papa mal tonga tongo le. Sa tongi e fo ile ba le atau le urua iri sa vea ina ile ngaruenga. Tu ais to ina. O asi tu ya tanga Blakelock ia va pe fo ile to fa ia manu palala. O le sunga le urua iri ma le urua iri ma le to tele fo isa mato. Talie ma fa soa ma le na fo I vai tau. Le la wanga. La sa vali ele kupu. Pe o lana mai mohanga fo le tai au e o soi le la lo susu pe ia lau la au ia mafua la au o le rosa. Le mai mohanga fo ia le tupu o Solomona. Alu ai fo ia su esa na fua la au e ave. Kama ka I fo le o se epa. Ia anti la ia makari loko le anga vore fa pe o le kupu o ia ai ele na o le afio ango si mo le au fo ia le ta faunga ia fa pe na fo I ma o I le no fanga o le to manga mo popuanga tia I le vai so fo le atala ina I le onga ua whaai ngoina o le King Camilla Primary School. Ia por King Camilla Elementary, por King Camilla for le Early Childhood Education or School or whatever. Pa ole me pipi o le ngo Queen Camilla inga. Ia ai o nisi tala mali e pe ona taunu mai o le whainga malanga. Le fionga le li pare mi o Steven I Rambuka o pare mi o le o fiti o lo iai le teimi le nei ia o le a foi o le a fea le fioanga o le awa o le awa le na la tu inatu iai ia le fu o le malo fiti ia lu folenga nga o le fu e te tau na o le tasi a le fu aina a e vai fo isi a fioanga ia o alu fatasi ai ia pe o me fo le ko fakasi ai le sai komar ki kangia ma me o ma pof
Ia, ale mea lai maari ai. E isi a fiu anga. Na tu atu ei fua a malo te itasi fo leo le tau pulenga. Ala fo o fo ila ki finga ko e mafua a isala elu mo ya pangi masainga. Eu tau wawa ai nei ai. Ia, ai a ole fia mare. Fia o tangata e whaatalitali i le teimi o le whonutanga i le tali ngā maloa le atunu atua. Ua oso i fo i mare mimi kā o le toa telefa. Ma se e whapipi ia koe ma isala elu la ngale ma. Ia, ai Maria e le matamata wai le lewa ne fo ino fo i mai Samoa a ua so o atoa le atunu. I mea o fua ia ma mea o lo o tutu i ai la au ma mea whapena. E whaailoilo ai ia lea no fuanga ma lea no fuanga ia whapea fo i le nātou mita i le mamā onu mawhale ma utafa awala i ngā ruenga o lo whatino komiti SS a o lau wawa ai i ai o lono winga e le ai a seisi le o iai sona ngā ma sona sau i le tulangolo iai ia le tali ngā māloa le tunu mai e mātutua se io o hai tamiti aina o pepe fōua e le o i whafoe e whaingi ngā ruenga ai o le whanau laiti po le elementary and preschool they're all out there and what a beautiful thing to see a collective consensus and effort is there ia e ngoko lo marwa ia wa peu tau solai fo le nganga fia ma le nganga tali malo sa mate tu ma tuli matai le to tele le tino ia ona tonu mai leo Stephen Rambuka ia fa filo I fo le fionga le va ia salo fo se la tu ava fatali ia ona fai e lo lea o papa le sua fatanga loa ia I te tonu o le auwa. I le lato malo wha aloalongia, le fionga I le pale mia o Fiji. Le fionga, Honourable Prime Minister Sitiveni Rambuka. E mantua fo te malo ne Sitiveni Rambuka. Te le fo na tala wha salopito ia Fiji. O le wha alua I lea, pe o le wha tolu e lea na pale mia Sitiveni Rambuka. E mafua mai lava I lona wha o ngā ina, o le malosi wha fita le military, o le malo fita. O le teimi muli ale na tupo I nei le mea le nā, le teimi o le ri o George Spate, e na ua tula I mai I Mr. Chowdhury, e a vea ma pale Miovich. Lea la na lato, pule ai lua, e le te tau, o na toe te itai se tangata ese. Ele o se tangata nuu ma ele au liuli o tangata fiti. Ia. O le mea tonu alina na tupu. Ai, o le vai aso na se I mawai atu nei. Lea na tatala mai e I tua I a George Spate. Na whale pui I le tausanga e lua afe o le millenniuma. Ia, tu salama le luas furu tausanga, luas furu ma le wha tausanga. O loka ma wha whale pui. Alena tatala mai I tua e le vai aso na se I mawai atu. Whaatala noa I loa le ma le tama loa. E le televisia fiti. Ai ta umai e George Spate. E ila na tusi o le atusia, le atusi mai e iei fo ila na whaasalunga o le a wha I loa. O le a ia si pela uma mai ei ngoa o tangata uma. Lea na lato whaaso oso ia te ia. E whaile kūle. Ioe. Ina ia whaato I lalo. Ma fo ua le whainga malo na. Ale pale mia Fiji o pale mia Intia o Fiji. No. Ja. Tātou nofo ma mate I tuina foi. Ia nā mea. Awa, o le mea le tātou te whawhata I tātou. O le lea I o se tātou fita. Io, le se tātou fita foi le e whaima apa I a teitai.
Fai ma apa i te ita i vavai tu loa pe o le a whaoa ia lo lātou malosi. Ia ma le lātou pule, ma le lātou pawa. Fai to tasi na o i lātou lava. A apa loa. Io, e tongi tupe ia le ami. Ia wa le malo lava e tū le temile na o i nā e tau ona tū wai le ami. Na o le ami fo i mawhita fiti. A olo lava ina ngā pā se me le nofu file mu wai le atunu. Whaingo fia. The military of Fiji will shut down the government. Any government of the day. And they will rule and control Fiji with a bullet and a gun. Tātou te fiola se me whapena wale melna lena fuafua i le to ina le. E whai le vai trimi le nā e lata i le. Tolu wafe po le tolu furu wafe fita na fuafua e mai tono Samoa. Ia, tala lava. Tātou te le mana o mia nā mea. Tātou te le mana o mia e pūlea i tātou e le malusi anga o le pulu whana male la au malusi. E leo se mele lei langa o i tātou. Ma whaavai i le atua Samoa ma le tātou whaavai ma walunga. Le whaavai papa o Samoa. E whaavai le atua Samoa. Na paua meu te tau le te tonu a iri. I le tātou o tunu umalo na whaavai o ambi o ngā tangata. E leo tātou ni a ngelu, ai leo tātou fōi o na tangata ambi o tonu i lumo le tua. Langa o le saulu tonga ma le ia tau o le tangata. A o le whaara velave, o le tele o tūlanga e o mai peila o le maliu o le tama leo o tū au. E o mai ai le teimile nei. Dea lava i le maua. Alai loe tangata, lātou, manisi, e malama i le mele. Lea la a whewhew wa ia i lava ma le nei a anga sala, ma le nei a venga ma mafa e tau i o lātou ua. Awa, ana whapea o se atunu o whakerisiano, wana mea tu uluma le tua, to titi a sao no mai, ma malele mai le tua. Ia leo ngā le whai, ai ma le mawhau, ma le nganga na watu ia te utau. E sa ili ai masu e menei. Le a lau mai la i o uluma nei, ma tu mai ia te au. Mea na lei na watu, le common sense man melewe, whau tau tanga poto, ma o wida o tau universite. I le whaatino ina o tau tiute mangaruenga. Alare mele whai, ea waku. Ai la o mai i lumawa. Ia. Ta te le fia wa ai i me whai e le tua whai unga i tangata. A o tātou wa ai i ai. O tātou wa ai ma sila le atunu i me tutupu i tangata wa lewa na whao fiufi. Mana nā. Ia mea mani manatu e lilo. Ai whaa lia lava. Ai maise lava pēo o i le tūlanga. O le masaa ma le malingi o le toto. Ia maisi ang sala siri o le mātu ia. Pei o mea o lo whaia nei ta malu loa ia i whanau teine. Isi fine malatou lava whanau teine. E tau te tala mai maa maunga i mei. I se teime. A whai fo i la tātou tali tonu peo o tātou o tangata kerisiano. Na o wātua le whaata inga i se teimi ele i mamau atu. Atunu o neo New Zealand e rei kari kongu. Nini whainga whaavai whaakerisiano. E whai are mea le tangata ia, Australia, whapena, tele o atunu. Na o tātou wā leo o lo tau langi. Ma wha me melo i le upu whaavai le tua Samoa. Ai a whai koe mai ka uang sala ma whai le kofesio e mumusu.
A tupu se whaalave whapea ia tunu u le kerisiano. E rei a tō le whasfulu walu I tū la, wālu ala tangata la tō ia tau ia. These people that do not have principles of Christian faith or believe in God, when there is a hit and run incident where somebody had lost his life, people cannot live with their clear conscience. They turn themselves in. Yo ala tau tau la tau I leo leo. Ala re mere whi e lauri. Wa soli ka mare ka vale nga ola ia ma so sola ma. Wa wha ngā so tanga wha le tangata. Nā nau wha penatu. Ai a whai fōi. I eini la tau tonga mani mea wha penatu. Tauto ai I luma o le atua. Nā tau te whaia. Le mea siri ma le wha maoni. Pea whai la tau te tau aveina ni tofinga o le malo. Ia mamata ngā ruenga. Pua lava. La tau te whaia ma le wha maoni. E te tau ona o iai. The uttermost allegiance of honesty to God and to the people of Samoa. Fiusui. Afrika miai. Tau te nufo mo tilo mo mata mo wa ai wingo tangata o mata o ngutu o fōlinga o upu e au mai. E le ai se salamo so leo ni tangata. A kiri ai le ku o si uilunga ma. Yeah. Ale fa tala lo matua voi le lo siu e malo ai ar kai me vai e le na tele me matango fio le a fatino ya mai ala ale ole le fai o papa o le tui tau mesina e le fionga ilana mai estete le tupo King Salesa le tolu ya ona anga ile I tai. E atoa fo iai ia le limas fulu e tau sanga talu na mai ona whafou wa kauwanga o siske me koe whafou e ka ko whalsa ke le fo le ka ile pi onga ma le sa onga e aluanga ia pia. O le tāwu o le nā masalo ai o le malumalu sa o le a whatino ai ia le nofo le o tui tau mesina. Ia na mapu ai lola ia le il tau mesina Island Resort. Mo se tau mawhtanga ia manisi fo i o whawhiwhianga. A beautiful time to remember and will reflect on that for years to come in the history of our country and in particular the history of these specific villages that His Majesty the King Charles III and Queen Camilla will actually set foot on and go and visit. Bele le mo tātou nuu ia, patino ai nuu ia le anga ia le tāwhaunga le. Ia tāwhaunga. Ia ma whae hei ia swafa ma papa o swafa o le ave mantua o menei o tātou whaalolonga. Ia whapena fōi our honorary titles. Honorary titles e akua malakou e whioke ia malakou I o. Ia e o ama ave o tātou mea sina nā. E ave e pale ai. Ta ua le na. Ona oso le son le la. Sa fate ia u ile vala au mai se tasi o tua fine po tamaitai foi. O le tamaitai lea. E swafa ia Pauline Schmidt. O le vala au mai le lo ile ofisa o le komisina hai komisi o le tātou malo. Le fionga le fasina. Tole a foa whamatala a whamasanga.
O tala no atu. Ai talo fai. Tala noa masani mai ia le tamaita ia Pauline Schmidt. Fa mai talo fsovea. Wa loa aso tātou te le whei loai. Mātou te taputapua i atu o le toi ina i lalo nei. Ia, mātou taulangi fwoi o le fionga i le komisina, le hai komisina o le tātou mālo. I le fionga ia His Excellency, le whaasina ia tole a foa, a whamasanga a whaamatala. E mai mo atu i lau pora kalambe, i le tele o teimi e mālo loai. Ia maata ma. Whatu ia sa mā wheloa i lunga nei mo le fionga i le whaasina. I le hai komisi mātou e wheloa i fo i Samoa i le vai aso na se ima vai atu nei. Ona o le whaafe la a le ofisa o le hai komisina a to le forma ma le lātou fo i au wā. O le tamaitai o Pauline Schmidt o le whailau tusi whaapitoa lea a le hai komisina. Whatu o le teimi muli na o loa ai o e iai i nā. O le teimi na avea ai le fionga ia la ulu, whetau i ma le mau, ma ta afa, ma hai komisina. Ia, mai i oi, o le teimi le nā, e o mai lava le teimi le nei, o lea lava o te whailau tusi ai, o whai oi talo whai. Mai ua e le fio mai o lewa taunu mai le whai ngā malanga. Anisi o le whono whautua. Whapena fōi le tāwhatolu o sa ilinga malo o iai ia le vaenga o te itai o le Pasifika, Pacific Leaders Forum. Po le pila wha. Ia, whatu. Ia whapea fōi le sa whainga o le mawhtanga so whatasi e whaife au. Samoa. O leo o taunu mai. Lea lala e awhai, e le whaafe o whaatu tālo whai. Ona ua ausange le au whinga luenga mai telefoi ia tuatua ngia isi ngā luenga whatu asa wele ngā luenga le nei. Ia mawhontanga. A le nā ua mua atu ia le fionga le teitei whono. Tele ngā leo muenga tele ai Edwin Puni o le Pacific Leaders Forum male te whono le tu pa Samoa. Le fionga i le alori i afpulea i semi fpulea. Ia malfitua. Ia manisi o whawhengainga. Whatu lea. Whawtai le manatu mai le whono. Whawtai le manatu mai i le tawhatolu o sailinga malo a Samoa. Talu ai ia le mataupu lea. Ia elena le pau leo le mataupu sa lo te le fono le nei le tele o tau sangu atu nai. O tau mana tua foi le sai ngā malo foi lea a le tawhatolu lea. Ai mai se lava foi le fono fau tua mo le Pacific Leaders Forum. Lea na whanau mai ai. E le o se amnesty. Ai na whanau mai ai le luafe, ma le tolu, ma le luafe, ma le wha. Ia le wha manuianga lea na ta ua le residual policy. Residual policy na whaita wafe maafe tangata Samoa. Na manui ai. Na o Samoa lava na tu ina tu ele wha mnianga le na. Ioi, pe a whai. O lea e te nofo whaasoli tu la whono o lo ova o wasu. Ai e te nofo i se teine po o se tama. Wa uma o na whai o na pepa. Ua i ai se lua whanau. O lo o onga tamaiti, a o lea e te whai ngā luenga, under the table, po o le ngō foi o sistangata, whai lau IRD, matutongi ei lau la whonga i a New Zealand. Ai whapea, wa o vātu, i le tausanga, ma le lua tausanga, po le tolu, le wha, 5 tausanga talu, ona e overstay i New Zealand. Ele nai sila i Samoa, massive turnout. Tātou whonu tanga te tele sa whai e le nawa i tau. Luos fulmon tupu tau sanga wa tūna i atu. Le nā wha manuianga, na tātou te talo i se amnesty, le winga le upu amnesty, ina i alo whangia e New Zealand, ia wha mangalo lo Samoa, malawa.
pe fia afi, le sa ia, sa overstay. Ai le wha mangaloina la tātou le mele na, ai au mai le wha amnianga le na, o le residual policy, le lua afi ma le lua, tolu ma le wha. Ia malesi vāng siri o na tā ua le vai tau le na, o le te whainga luenga, e te overstayer, wa e nofo i le teine, wa nofo mau, wa iai le lua whanau. O lo tutongi lau la fonga. Male lona ono, your character reference in keeping the law. O lau a miu, male tau singa o le tula fono o New Zealand. Ele ave taavale o na, ele ave taavale sao, ele ave taavale ele eise le isene, ele fasi ava, e tele i fasi a fo isi tangata, tele i ngau ia se mea tangata, ele i moria oe se soli tula fono. Character reference plays a huge part in you becoming eligible for the residual policy 2003 and 4. Lea la ua vavai mai nei New Zealand, wa tātou le toi whinau atu, sā tātou whinau se vāenga fo ia ele mamau atu nei, ele au mai lea, o se whaamrianga New Zealand, ai mese le teimina tū lai mai le whainga mā lo le leipa. Ile sa vali na avatu te ngata atu motu o le Pasifika lea iai le tawhatolu lea. Ai maise le Pacific Leaders Forum e awhi ai matonga mawhiti wā nāla ona le au maia. Ia se amnesty e whaamangalo ai le au overstay a Samoa. Ona o le manatu o le malo. A whai o le a whai a Samoa, ona o le Special Treatment Male Friendship Treaty. O lona winga, e te tau fwoi o na whai ia Tonga, o Fiji, o Tuvalu, wa o le ua manuia ia le au ngiwe, ia ma le au koe lau. Mō mai, le fo ia manuia ai, ma i la tau o tangata o le atukuki. Ia a o le au kilipati, ia ma isi tangata o mai, o tātou le nā, lono winga, e te tau o na whai, isi tangata ai. A o le eligibility la, tātou te le iloa i whaavasenga po ai e te tau, pe ave lava noa ia i lātou, o le au overstay e le tausanga. A e overstay a mo le aso e tasi, e tusa paua o lo ma le tangata o sfuru tausanga overstay. O le whainga tāla le nā, o na fili mai ai, a le ale criteria, e tau o na anga waa i ei tangata. Ia le ala o tātou o atu nei, tātou te whinau a tātou i le tātou mea le nā. O le tātou whinaunga le nā o atu ai mulmoa. Whai mai se mea, se whaamrianga New Zealand. Mea le nai pulei New Zealand. A le te mila neo le tātou whinaunga le citizen. Ua i oe New Zealand. Ai le lope whape i ona whaatu langa. Au wala, ma vaenga ese e tau e ona whaamaliaina, ma lo e lua. Ona whaamatu umai lea o se whaamrianga mo i tātou umawalanga. Leo o sila nei. Manatu ia New Zealand malana whainga malo. O le taimi a tātou te tui nā tuai lea wanoa i tangata ia, ma lātou istangata na tupunga mai i o lātou sulunga titi. A mese leo lua i tupulanga mua, umalo lava i lātou na soipua i lea whewsa lau lua sifu malwha, se i o i lea whewsa lau wha sifu maleiva. Ma tangata lo na whanau mai a lātou. Ia, o le manatu le na. E whapea ua lātou ta talaina le apa anufe e toe ai anufe le whainga malo New Zealand. Ma a fia o mātua i malona ta mau ainga. Ai ana whatu langa le lei lava, wa enga i te tau na whai. Wa o isi tupulanga, wa maali liu o lātou mātua sa soifua mai le nāwa i tau. O whea la lea le atusa meme ai whanau ia, na tupunga mai sununga titi o i lātou ia. Na whana nau i le vai teimi tonu le nea, a o lea
ua maliliu malango mau te sa. Nesa oira kala le si usole nana tula i le mātou fontang. Reno winga le ise me wa le maua mātou o maliliu. Le maua mātou o le whangau siri la nei o ngā ngau le me le whani. Watu le uso o na sai. Ko Faiva o Fiji ai di dilo. Awai o lol tātou mta upu le vaenga lona tolu. O le soa komiti, o le maota atoa, a whole house. Ion. Ia la iona o whai atu lava. Tālo whai. Māli di e Samoa. Nā o le tō ruas furu walu, i le tōrus furu afe, tātou submissions i e nei. Whea o iaile se lau fitus furu afe o isi Samoa. Lea e tātou te milo whātasi no pia i New Zealand nei. Awa ana mafuri mai tama ia. Ia pe o se limas furu afe foi. Tangata wa umano whamau. Was it said? Se manu. E matua le mawhai o na toi te te. Pe te ena fo i New Zealand. Se seini ngā lima whapena. I awhiai na o le vaenga mua. Le ulua i tupulanga na tupunga mai suru ngā titi o i la tau ia na soifua i la whewsa lau luas fuma le wha, ma la whewsa lau whas fuma le iwa. E o kometi lao na tātou ai ma tātou wanga wa ai le mele ona o tātou mātua a o a tātou whanaula. E apalai. They are eligible through us, the first generation, by descent. Ai a toi tilu fo isi vaenga o le mata upuru tātou te manuia i lava. Awa fo i la. Whenever you take something, you gotta give something back. A whai nei me uma. E una a fia ai ia le tātou nisi manuia o a whewhei te tono o le Treaty of Friendship. O lo o a fia ai malesi vaenga e ta o le Protocol Act. Protocol Act na o lo mawhai ai o na tātou wō e whai o tātou wapalai i lalo o le tula whono le nā. Sa teu mō i tātou sa whananau maola i Samoa i lalo fo i o le pūlenga New Zealand. A o le whanawelawe, e le i whaalawi loa ina ia i tātou lea vaenga. Tātou te matua i pōngi sā. Lao na whai matuu ai le tustu la whono. Ai le i whaalawi loa ina. Ne i manatu fo i o le a tātou tau whailanga uma ia i e whaongāle tu la whono le nā. O nisi a whiuta inga i whainga le vālea. Le vāle malo New Zealand mal malo te tai o le tātou malo Samoa iai. E ono a fia ai na inisi whaamrianga mo i tātou. E re ngata i le nā, i o le tātou quota system. Talu foi o le whaavai le nā vaenga o le quota system ma le atunu, ma New Zealand. Ona na mafua mai le mea lea o le AVC o tātou citizen. I le awhewsa lau valus fuma le lua. E le o le lei lava o na whai. E le o le lei o na whai. Langa yeis tanga te viri mai e te au ma sai mai. Wha mai wa tele me le lei a New Zealand wa whai ai tātou. E tauno o whai tete le talanoa i mata upu nei langa lo whalongo longo mai. Ia ta i o le malo New Zealand. Ai mai se o le tawhatolu lele. The national-led government with ACT New Zealand, David Seymour, and also New Zealand First with the Right Honourable Vauwasa Manea Sir Winston Peters. A wat kula kala i kanga ka
so tai mai e tau telefoni ma lantou Texas ma email. Fel, shut up. Don't call me back again. Don't even think of texting me again. Toi walau mai. Tau te whia le nā mea. O lo tau le mālama lamai whi naunga o lo whia nei. Ai le toi whi nau atu le atou sa vea, ono o so si seni po lea si si whaamrianga moa. O le whana whai le ngā ruenga, o tātou o tangata anu o New Zealand, man tangata anu o Samoa. O le tātou whi naunga o lo whia nei. Mō nā isi o tātou mātua, nai o tātou uso matua whawhine, ma nai a lātou whanau. O lo i Samoa, au le fo i la lafi solo i nei, ele i maua lafu. Toa i ngā whi naunga le nā. Awa e maua lo le whaamnianga le ana e vai lo la i ele ua mai i whafu. Peiwa e wa ai i le mapuna i fo i lunga. O le palolo mai le amu. Ia wai le tisi koe fia lafi ui. Sa awhewhewhe, ma la lafi lilo ia whapena peo o le inga vea e le iaoa, la e whai ale inga vea. E le ala na le no whai atu tangata le. O tau whalongo mai. O le sae le na o whai ngā mea ia whalongo mai ta lingo tangata i tono le mauta. So they can hear us. They can listen to us. And if they listen to our argument, it encourages them and it teaches them as well. Listen to the members of Parliament of New Zealand last week. Mr. Speaker, now if you're going to phone to like, I say, wale tufa ina ai whamatalanga o mai winga le waa ai Samoa. La le mea o le wha ngā mai ai le Radio Samoa. Whape nā ma le Porokalambe o le televisi o tangata Pasifika. So you see, ladies and gentlemen, they hear us. They whanau tō whaafonga iai le whaatanoanga ma le fionga i le ipāremia i le tai awana le la. The Honourable Prime Minister Christopher Luxon. Ai viri mai ma tix mai le au saso ia ma le au vale ia. Tu lau le whaafonga Samoa. E oso whaatinga ulu whaatinga alu. Te anga pe laka mai. Ia tō te leo lato. Ia. O tala nai whai ai. Oe malolo. Oe malolo ma whai sau whang susu ke susu ai ma anu nā susu lau lima tua. Pe wa ai sau tami au. Kau ma whalo. Ta ino. Tau mo whai atu ia le whinaunga ai o mai e wha loto vai ta ngata. O me whai o le tātou o tunu. Ia, o le mea le nā. O whai atu loa is Teino Pauline. Le whai lau tusi leo lo iei nei a tole a whoa. O le hai komisi o Samoa i le loi Wellingtone. Talo whai. Wa umi ma tele paia inga o lo e iai. Ai sau no mai ia le te maita. Mai Pauline Schmidt. O la ngā luenga mō muale na ua o toi fo i mai. Ina ua mai o tātou tau sanga. Sā tā iai whaatasi le kolisi o Samoa. O le mawa sanga leo. Ma le teine. Rā le lei tele fo i te maita. May I will never forget you, Savia. Ma le teime o e tu like Miles te tai o le aonga. Tai te iulu o tama. E whai ma whaatai te inga. O le aonga māwa lunga o le kolisi. O le atunu Samoa. Asi sila nei ua mātala noa ma whaasoa. I te ngata o lo mātou baitau. E ala ese whamurianga.
O le toa tele, o lo o se ei todo le bau te whono ma le paramene o Samoa. O le isi toa tele, o lo ia ma fō mai. O le au sua tusi. Ia o nisi, o whaulu lunga o matanga luenga. Ia na matali e ala ia lea. Ia, whai mai, na umatau sanga, sa avea eo se whailau tusi, whaapitoa, ale a fionga i le la ulu whetaui ma le mau mataafa. Malolori taia atu ai se so mai ma le fionga ia whe sangof puleai. Ia ona manatu lea o lea se ese manue toi fo i lea onga ia mawhailo na ainga. Ala le tala ala fionga whe sangof puleai. Pauline e te lea luese e tu mau pea lau to finga ma lau tu langa o le whailau tusi ia te au. Ma vai atu le fionga ia whe sango, whe puleai. Ai tau nuu mai le fionga i lea we. Ia asi tu ia tanga Blake Lock. Ma le whaletua ia Auntie Helen. O tau se sila iei, o no fo inga mapaya inga nei o le umi lato. E ta i whā, ta i lima, ta i ono tau sanga. Nisi, e umi e o atu e ta i se fulu tau sanga pe o nei ai ia. Atu ia, ia le fionga ia asi tu ia tanga Blake Lock. Ai tau nuu mai ia le fionga ia le asi Scanlon. Ia tasi fo le nā, no fua inga umila. Ia, wha ma vai fo, a moile tala a asi, e te le alu Pauline, e te nofo fo i lava i. Wha a waulau ngā ruenga o le whailau tusi wha pitoa. Atu loa le asi, tau nuu mai loa ma le whaasina. Ia to le foa. Awha masanga wha matala. Lea la i e nei. O tau se sila lai i le tautua le nei tua whine. Pauline Schmidt, watu le wha māloma le wha aftai. 5 paia inga a hai komisi i le lau mua i Wellington. Lea lava o lo tautua lava iai le nei tua whine. Ia. Afrika kula iai. Ia. Wa tula lata i le tolu se fulu mon tupu tau sanga. Ia, vi ia le tua li i tua fine, Pauline, o fasile atua i wa whaila so matai. Mai se lunga ke sau. O whai atu. O le aso taia o mai, o le whaitaunga o le pili. O na maa sia tu lea ma le fionga le teitei whono i atu filau Ted Stanley. Ai momori atu le wha maloma le wha aftai. I le tele o nei tau sanga, 5 komisina, hai komisi, ale malo o Samoa, ma fo i atu i Samoa. Nisi ua whai i langi le wholonga. Aolo tu maupea le whatutua o taitai o Samoa e totofi i ai le lo i le laumua. Ina ia tūla i mai pēr le neita mai tai. E a vea ma soani whapitoa o vātu i ai. The comfortability of all these High Commissioner of Samoa, and they are the leaders. They are chief. Hoi la tōle nei e whaululu i ai to whinga o Samoa i atunu i whafo. Ele o ampasa, ele o konsula ai whaululu i le High Komisi o Samoa. O le lātou whātua tuanga i le neitua whine. Ia Pauline Schmidt, mai whale a lupo, na whioanga, mai whale la tai. Ia, mai whale a lili, mai le tele i o nuu. A whioanga le te mai tai. A inga te tele. Whātua tuanga o tātou tai, ai mai se o le malo, mahai komisina, tu ina atu malafu atu i tau au o le neite mai tai. Ona ua masani le ngā ruenga
o le poto masani, ne whenga iai, o ala o fisota inga, o ofisa o le malo New Zealand, ma o ofisa o isi ampasa o isi malo, whaavao malo. Ia me se foi, o mata upu o le tula fono whaavao malo, foreign policy. Talo whai, whakua le leila so kongi. Kaunga si i aro ko kongi kai mi uma sui mai ai, lea kom singa, ma lea kom singa. Ia ai soi ma ata si ma fine ma fai mai. E te sila fia, alai whai ngoa ui le ngoa, ui le leonga, Al Harrington. Sila fia Al. E lea o le tupe. Ai, o la unau ta inga, o usu stai fo i o mātua. Ma le lātou whautuanga. O lau tautua lava lea i le malo. O le tautua fo i le nā ana i o mātua, ma lau a inga. O nuu, mafio anga, mausotanga, ia me se poi i mātou nei. Sa tātou mili tino, ma mili ala whau. E le laumua o le kolisio Samoa. Ua moni ai lava la ia leo le tanga vai malana anamata. Ata mai e tautua. Mo Samoa. Tawala atu i lau tautua o lo whaia. I tai o le atunuu. I fafo mai o Samoa. Ia, o le malo le nama le whaftain. I lea fo i te mai tai. O le ua 5 minute o le ua aku. Wakako walua amisi i matatu tala i vaas whanua. Lele maleftuta i ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe aua lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malo to o lua le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga tau soifua malonoina ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fiatala noa i lau lavanga ngana. E lea i fo i se tutongi, wala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. A fia maua sosa, Omega ka, ianga loi moa, Omega ka, saka le tau mo fie, Omega ka, fili mai loi le Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, o le telefoni o iwa lua vitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, umalole keisi le Omega ka.
le na, tauwhi whao Sofia, o le te whai wha o Salamasina. Ai, o le aso ana le la, maana nafi, na whaatui nai se polo kalame tāwu o tele. O lea o lo o tau la mua i le fionga le minsta o tinama te mai tai maanga feso tai. Mai au te manatu oi foi, o se tūlanga le lei lea, e whaai e ai ia mamalu, mamalama o Samoa. Ina ua tuana i le telo o tausanga. Ele o whaailo ina i le whangatia ma ave ni whaaloalo. I tīnā ma te maitai. O le atunu, mai lava i le amatanga. Se iau o mai i le teimile nei. Yeah. O le mataupula lea na taua nei, o le resilience period, a portrait period of face of the warriors or Samoan women warriors. O le au tau ta maitai a le atunu, malona tala whaasolopito. Ua fili mai aini ingoa, mas wafa o te maitai mai lava i le amatanga o Samoa. E ave i le whaaloalo ma le whaamuamua. Ale malo i lana pole kalame fau lea o whaatula i mai nei. Ua tala whiunga le lei foi, ma le whanutanga o lea o whaia i Samoa. Ma o nisi la nei, o tina ma te maitai longa o lea tenu o lea ua ave i ai le whaaloalo, ma ua whaailo foi o lātou suafa. Le fionga i le te maitai o taua. Le tua o taua, le tua whawhine o taua. Le tua vavalo o Samoa. Nā whanua. Wa ave fo le whaamumua, ma le whaaloalo, o whaingoa ai le fionga i le te maitai, pāle mia o Samoa. Honourable Prime Minister Fiame Dr. Naomi Mataafa. O le uluai te maitai o Samoa, vea ma sui palemia. A o lea lawa a vea ma uluai te maitai o Samoa e a vea ma palemia. Ma le uluai te maitai o le Pasifika. O a vea ma palemia. A o whiriwhiria fo i alona tua a. Le fionga i la ulu whetau i ma le mau Mataafa. O le uluai ta maitai ua se ei le tofi konsula o le malo Samoa. Ma o se tasi fo'i o ta maitai. Sai to tonu o le maunta. Ina ua whiriwhiria a vea ma ta maitai whaipule. I le pāle mene o Samoa i le tele o tausanga ua mawai. I le lona wha, ua whiriwhiria i ai ma whaaloalo. I le fionga i le toa Salamasina mali atoa. O se tina mas te maitai o le saona lua o le lau ele pea le nofoia, le nofo le mali atoa. Sa avea ma whaataita inga le lei tina ma te maitai ma tupulanga talavou, 50 tausanga. O avea ma pule a onga, o le kolisi o te maitai, o papauta. Na tā pena mai ai le soifua ngalue, tautua, wha pena fo ia ma tā pena ai lātou e avea ma whanetua o ti akono ma o mai lātou e o le ngārwenga. Se whamulmole a la tātou insinia E2 Union whamulmole. Se mau, sa le ula, o le E2 Union. Yeah. Ona ole le lona lima. Ua manatua ai le swafa ma le tautua a le fionga i le tamaitai.
Le fionga ia le au pepe, taula papa, fai maala. Le umi foi o tausanga o avea o se fai pule o le mautafono ma le pāle mene, mai lona i tū mano. O le urua i ta maitai foi na tōfie avea masui fofonga feta lai o le mautafono ma le pāle mene o Samoa. I le tulanga lona ono, wa ave i le wha aloalo ma le wha mumua, le wha fitai i le fionga ia taula papa Brenda Heather Latu. O le urua i ta maitai na tōfia e avea malo i a sili e le malo o Samoa. I lona tala whaasulapito. Ona se e mai le i le tūlanga fitu. O le fionga i le te maitai. Professor Dr. Aiono Fanafi le tanga lo pita. E le to tau whailo le nei tina ma le nei te maitai. E le tele o tau sanga. O lona sao ta ua i le aoa uina o te itai o le tunu umatu pulanga o le rumanai. Le fia se furu tau sanga. O veo mawhai a onga. Ai le ngata i lea, o le urua i te maitai, na tō fia e avea ma ofisa sili, po o le pule sili, o le matanga ruenga o a onga mo le tele o tausanga. Ai mai se lava foi, e le whaatuina mai o le a onga o le ngangana Samoa, o le tū maleanga, o le amo musava vau. O le amo amusa o sava vau. Sa avea foi o ia. Masui o le pale mene. Masui foi pule o lo nei tūmalo. E le tūlanga valu, o se e mai ai ia le tamaitai ia ele o pelonge ona o tālonga. Wa lawi lo ai Samoa. Ma ia maua foi le pine siliva le Olimpika. Tūlanga iwa, tulai mai ai siliniu Lina Chang. O ia o le whaatina, ma le whaapongai, o le whaatuina, o le whalampurputonga, o le to manga mo e puapua ngā tia. Le sulufanga mo tinam te maitai, ma e ua sawaina. Lona sifulu, ua tulai mai ai ia le te maitai whaamasino, ia vā mata tuatanga loa, ia, Kelly si maile, ona o lona sao, ma le ulua i te maitai whaamasino, ua tōwhia e avea ne ngata o whaamasino, o whaamasinonga whai tumalo, a o te maitai mua na tōwhia e avea ma whaamasino mawalunga sinia. Ia po le sui whaamasino sili foi. Ia le na, sifuru walu isi tina ama te maitai, o le a wha ingoa antu i le aso atai au. E ala na wheatu lau tala. Au te whaalongolongo isi tebi i le whawhine le pa o papa mai alo na lau Faiva. Mai Sydney, Australia, le Porkalame, fo lea ta maiti. Tamale na o sai, ama siona to lua. O le kinta karen le na a fo lea atu le epa. E whaata lo ma ene tu le epa e vai le alu al kari e ma whee. Ile na lo matua. I lona tau leanga ina o tina ma te maitai o Samoa. A mata mai lava. I le fionga le te maitai palemia. O se me sili o na whaano no ai le loto. E o whela le me ala lai mai ai. E le isa na tūtua o whaia i Samoa mo le atunu. Ai wha leanga. Tina ma te maitai o Samoa. E watulu fautuanga ia oilele. Whai ma se fua i luma. Te le tutusa ma tina ia o whailo atu o le atunu. Tango e whaise bea le lei e whailo ai lou tina ma lou tamari anga. Ia ma lou whaasino manga. Ai te whaitala mata ngā i tina lawi lo le atunu. E mata ngā i loa i le wa o lou matua i wha vale a tele.
Malo vai vai, and you are so stupid. E wala wala, e le tu whalua tene isi tibi e tala doa tu ia vale. I just like to ignore, but at the same time, give you the peace of my mind. Ia na. Whaatali le tātou malo, ia, mai le e tu union, ia po le unifo i leo tangata whai ngā ruenga. E ngafa ma le whai o ngā ruenga whesoasoani o le tautua i whale o tangata mātutua o mana onga tu mau, ia whapena fo i isi vaenga o le atunu o lo o whaia ngā sesenga o tau mawhitanga i whale mai. O e o lo latou whaia le ngā ruenga o le kilini ma whaamama le whale mai. Whaapitoa lo latou to mai i le tausinga o tangata mātutua ma e iai o latou mana onga tu mau. La sei va atu po fatasi mai ia lo to fine ia to mai ta ia sister et vise Ioane fatalofa ma fa lo et vise a lo so fu mo ria fa tai foi le fa va no mai o lo taimi awa o lo taimi ese le tau e fa tali tari mai o te tau atu o la telefoni inundated fa pena fo I meu emaili e au mai e tangata matusi ma whaafitai mai ai. I le tāta le noanga, ma le tau ma whai pē fatu ia le titi e lafo atu I tau au I la tau o lo whaatinoina le ngā ruenga tau tua. Ina ia manuia ai o tātou tangata mātua. Tā lofa lava, mālo le soifua manuia. Awa moe lo manuia oe, ia malau mālo longa fo, lea sa avei nei na I o day off sma. Whaatasi fo I marita matua o le aiga. So there, malor sa wata I malor sa ifua. Ia whape fo le manu Samoa e mai se lawa nei ta mama tina matua. Ia mana I pa anga fo I mo a inga wata o tele lava. Ina yo a inga ma pa anga walewa le so fitawi. Ia lewo o so I mawala o telefoni ma so so sai mai ai. Ia whape fo I la to lo wala au mai pe ono fia mana o mio se soani fa tsau lava ile msa o pule tsa tsa no ai so e fa tsaitsele lava sa pai fa tsaitsele tsalo e malo lava nga lu en saver Malo fo le soifua, malo fo le ono sai o le o tātou nu mai lava. E le taimi fo le tāpo le kalame o le Gagaifo Faiva mamalu o le tunu. Ia, whampa boe o le nā ue toi fo I le ngā ruenga po o lo I pēna ia so malo lo. Yo ia o le oto I fo I la so ngafua va so nei. O nei la sa faile ma so fono fo ile por solo tablanga. Ia to te le ia le mama le tunu e me se la sa fainga venga sa Hawaii na faile out square. Ona o le sa fai o le section 1 26 o le tula fono e release mai tanga fainga venga. O lato ia taule o mai le fono le safa. Io. Alo, o fia ni te ngata e te sila atu e pe e te whai numera sa anga ia tu le so. O le mato wa uni e luas fulu pasi sa watu. Ai le tauli e tangata na watu e lato ta vale. O le first union I believe e luas fulu lima lato pasi. Io pe lima pe ono uni sai e tai le nova e se wa amatan sai lunga fo ile social media a me se fo o le news le o wa se wa amatan sa wai so a se le il mamaro le sunu a me se la mana tanga se fangal venga sa a wai ma di lo ta bu tele de na va enga sa e a wai tu ya na mo se lo fe lo inga ma Queen of Tuvalu ya fala haulangi. Io sama filo ai le so fuano walu ai le ona sa pisi la so valele len fa pe mas filo ia ia one foi la sa pisi solo lo matsui oi po e ata ma fai interview sa as final vengai ile media la sa so sele tai malo e masani ona fai dio o tonu lava wa merna e longo ia sui o la to uni o me le newsletters, pamphlets, mo me fa pena
Ina ia lātou I loa o anga I oinga I o lo whai. Ia awa fo I events o lo tutupu I le whainu soso ni atu I le lātou ngā ruenga. Wa foi to si ato limas fulwa fe ia tanga so members lava le unile na mato wa ia nationwide. So o le tele ala wa le mafaina na fe lo ai masanga so ma ia o newsletters o fono I fai on Zoom meetings every month. I vaenga ese ito fala to mane taimi ia fa pe foi la les ya sur tele taimi ia se toi ma so I fa tanga sfainga venga fa solo tuai pe yo o tu mai e tau longo longo tuai ma fe lo e mena tanga Ia ma lo fa tai e te sila fia oi ese ile nei vai aso na te tala ile tato fono fole le choka mi Samoa. Yeah. Na vai ila ile vai ngai fa. Ese le tu pa oli. Ese foi mata upu patino ile tu pa tina mata mai tai. O le tu pa o tupulanga televou. Ia fa pena foi male fanau. Ai fa pito lava. Ia le vaenga sa talano ina ai e sui o atunu ui e limas fulu ono. Le tātou ngaruenga o lo o fai. Le tātou te whata mala ai I le soifua matua o tātou tangata matua. Ma e ai mana onga tūmau. Ia po o mana onga fo I whaapitoa. O nofo mo mafo fau atu I ate oe. Telo nei mea na tātala noi. O le o iei se blueprint o se kopi o mata upu ia au mai. Whape o le tala noina. A le wo tilo atu nei. Wa ano o nofo mo wawa ai. Si tala mai. Ma whai mai po o hani mata upu. A o vai atu. O le matua tā ua ma le tua tele o tangata. Ina ia awane I tātou whata mala I le wa aia. Mana tua o tangata nei o a seta tā ua ia. Ile lau. Yeah. Ona ole to mai ma le anga waa o lo o tū mau pēa ia I lātou. Ma o le ala le ala ia na whautua ina I tātou. Tātou te mātai tuina, tausi a umila lātou suifua, ma ia maua le mālosi, ma ia whaatu mauina, le o lātou mawhau. Ina ia vane mai, to mai whai rāna mua, o tala tu o le atunu, o mea lofa ia sa lātou iloa, ma whamatala mea sa ola mai ai. Aile ngata inga, o so tanga whaale tangata, ma ngafa o ainga. Kwa si sila I. O mea sila ia ta oto I le. Na tua I wha ta wa ina I loto. Le ta tala ina o le fono I le asong fua nafi. Tau noa I le vaanga le. Ia, e paulava o tele I maua tele sea wanoe masamasa no le pisi. Ai o le aso lea I tupulanga sa le vona o masamasa tuai ma le sālanga o le fono. Ai e whapese I o le weekend o le masamasa atua le. But I remember one of the young ones, Faiva, Lansala, we have a history, we have a future and we have a history or something like that. Wa esa awaila usam noanga. Ole oa telele a matupe mawai atu tato matua. Aile whatatala noa mai mawai tato. Ia na ngalo atu leo lea vaenga tāua a maise lava le. We stand on their shoulders. Yeah. The shoulders of our ancestors. Pe yo raso ia le tato te wala ino tato I nei taimi nei. So it's so le lava le tūlanga le e tāua I o le vai o tamaiti e whanau tu planta le vō. Ia e mai se fo I o le tausinga o mātua ona o le tele o swinga lo e la tu soifuanga ona o natural changes I le soifuanga tangasa pe amatua. Ia fioro la so malo si faletino lo la so mafau o awala umai sa masanuna ona malo se la so ona alewa amasana faisitia ona ole swinga lava le soifuanga. It's a south willa pen o falo atu lo tanoanga le faisa sapu to raise awareness. It's a ua I o le iloa it's a so communities and mese lava sa so ainga le swinga sa le whengai lea po natural changes I sa so sangasa masua. E whata tau I le tau singa, whata tau I le au nanga,
E mese foi Samoa e tele na le maua ia. Whamanianga le maua i nei mai le mahalo mai si whala songa to tele. Ia, malo. Ai wa Pena. Ia Yeah, sound sorry. up, sound up. Well, retele lo wow experience lo mana malama i ona simato tinasa mawele. Dementia. Hey. She had 3 strokes. She had advanced dementia. So pero nasa o mai e maso ainga e tio le senga male selo awala sa mafai fasino aile o nanga male sa singa o ia se o la vaina ina maliu pe foi la o se lo fanga sa ele nga sai ile vai asui ile sinapo sa mawa sui mai ia me se foi ile ainga la ainga ia pe fa fena ko pala ainga ma swinga ia o ia Ma lo va ftai sel tau vai o taua o le la ola mai tangata matutua o la o foi la tilo iai o so malava e swing changes evolved. They don't stay at one particular place at a time. O lona winga foi la e awa o ina foi tato to cope and deal with these changes time after time, over time. Matato fa mo mawina ai ele tu tusapea ia le malosi matulanga o winga mamana onga ile taimi. O lona winga o tato la tang te whainga winga tang te tato te longo fia ele me o sui e ele ese senga o le tusa lana tu malana amio o ana tala e whai mai o me mana o ai the changes in swing moods pe te ia wa vave na ital ele ase me ai e o me nei tailo ia o tou ma le tou ngar wenga ma tulang fa penama le whenga i fo imtangata mtu o la o le na experience wa o mātou grandparents te ngata na umi tele soifua na o vātou ta ise lau tau sanga o le mātou ole ta o le tuna titilo iai e whasaule le planning, long-term planning. Po e ofola i nei sa mile e watu sa mapo tina le fo mai. E titilo la i le ngate mana o ngate sa mine po a o nanga e taua. E titilo what do they need in the next year or next 2 years? E whatu saule i ole plan lea po le a foi. O le whatino ino ngā luenga le lau i a wai le whapea e toi fo i tua toi malosi e whaso solo tuai na vai atu ma whai titira la to malosi o i lai titira iai le tapenanga le ngā se titono lo toi whale mele o lo alala i ta mapo tina ai whapea fo la poani se o nanga pe a whapea mana o mia le full time ke ai i whale tanga ta matua po isi no whaanga whapea na Malo whaftai tāua tele awa sau le tāwale au le mwhaino o tusia i lalo le telefoni o le whanapa patonga tūma oti o lea iei lātou le whaile lātou partnership ma le Radio Samoa e ta o le helpline o mawhawhaila i ele i tamta upu e la lātou numera o varu se lau se i o se teimi o tango le toe mori atu ai me o mai e tatala noi au falong tu o le sa wa ilunga i le helpline e o lava interpreters o le au famtala upu o tangata e fia mal malama ia ta tau o tangata matua mai e mai o le va ai o le fo mai o le o mai fo i o tangata e so soni atu e o mai sa o le fali o va pe vai e tau na po e mai ta o no numero le sisi taimi e so di Sele o nanga po o isi whara songa lea lato se whaia fo ia o nanga i mo tangata matua mai lato fo ia maua i tu mau tino po le mawhawhau ai tu sala o nanga na ngā lulu e whaatasi lalo whaamalu lea a wāre tele o whaapusonga ia e au mai le maano le funding wa e foi pe yo fale ma avilia se e fai mai e o le wins ona inai e refer mai la so e o tu so soni ainga e te mana mi fale po me sa ma fa po tu fa pena so o le tele o le mena le famani e
me nei New Zealand o le tele o nanga ia ai tele foi na le sila fieta so tangasa ia po a foi o nanga silina na nga ma sa mo sa so wai fo isi fala ptsonga e fa nga ai tangasa e ma wai la so la so to people la so profit but mana ia pe ma wa mai na so sai foi le ia le health line la na o te saili ai le pona nei vai aso le da se ma vai tu nei na o whalongolongo tu ai. Au tangwala ia tusi au notes. I le whaonga ina o ngā ngana e lua. E le teine fō mai, po o le teine tausi mai pasi. I whale mai, ma whale o tangata mātutua. Rau whapelea. O le ale whawhita auli le tu la i mai nei. A wai tau na whaatau, le a ia te tau, le ngata o le tangata matua o te māmatilam. A o le au wala fo e so ta ia le tangata le whaia le ngā luenga. Ia malamalama le tangata le matua. Sei pena e whalongolongo i le New Zealand. Tele whalongolongo i ai e pēr masonga luenga o le tā ua i o le malama leo. So sesi lava postangas whainga luenga, postangas o lo tali aina se services. E tā ua le eo foi pefa pe I tono le whale mai. E tā ua le whamalama tangasa. O le ale tūlanga le aina ia, o le ale whala au le avasu, o le ale mea o ngai whala au o a for any side effects. So e tā ua I o na malama tangasa, I le ngangana malama mai, ele I whai unga wai, o le tele au taimina le, e o whanei ta tangasa matua, pe musu e whaalawe whapea, hile o le au te manuia, ai sesio la whapea atu whamasala atu. Ia o le toi ina polo matua e ama mai whamaile ai le au te manuia, so le tā ua I o le ngangana, o le tūpo ina, e o whai tono whawhenga luenga, e tā ua I o le malama, o na whai ele o se whaunga, o se whaiunga tā ua ma talia ai le au nanga lea. Malu, tā ua tele o le whalongolongo mai nei te mamtina matua ai tau o lunga la vai le mta upule nei. Wa ai lau fo mai o le ainga. Your family doctor is the key to every service provider because o la tole nei whaia le whai unga ma la tō mauti noa lele. Ioi. Ma whai le fesili. Ma tā ua I o le o fesili. I heard Dr. Lena Luata Tananoa Nafi ea. We need to ask the right questions. Absolutely. Telo taimi. Elo o whai fesile te tau ona whai wai ele ngata na tau ele mele tuku. E fesile polala mele po whea ma wansu sa soani e tau wai o le fesile e tau na whaamasani e telo tato. Don't be afraid to ask what telo taimi e nata so woa. Tusia a maile faspepa ya le maile salvai ai le ai masemala ma pole al mene laina a maile salvai le e ua foi le sili o tangase vai le tangasa matsua ia mala mai po a foi swinga pe ai se avo o suia ia winga manga pole ma fofa fo tsamama sina ia awe nei fa pe o le un taio tsamapo tsinai e tu ilunga pe sa ele wale e whana moina for le tinga o tino po naivi se tulo. Ia, e sauna mana mai swinga loa wa a fiela to tino. Ma le vai loa iai. I lo le whapea e se paiere. So ina porelo matua. So e ngā mena e sauna na tā ua ma whai fesili e wha mana matili ele ma tā. O le leisi sauronga o stasi fo mai intia I le melea o le healthcare for the elderly, na tā uai la le ese senga o isi mai mental health, mental illness, Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, o isi ngā se va e o mai le teimi le tausanga matua. O le blindness and deafness. Ioe, whale tonu o le vaai, whale tonu fo I matalinga. Ai sauronga te maloa, we can prove e ai tangata mātutua o le ta'iwas fulima o lātou tausanga, ono o le lei o tau mawha, ma le lei o siaki. Lea lana whaatau wa ina, I le upu lea, a whai, e whai se policy mō tangata uma o mata, o a whole leo, a tunu une limas fulu ono, o lona winga, e improve le mea ta o le life expectancy,
Lona winga e umi ia soifua o tangata. Ioi. Ia, matari foi, sile fia foi sa vea o tātua tangata Samoa. So a te leo tātua mātua na umia latu soifua ono le leo tau mawha. Rasa mawe Samoa le yeni mea tau mawha ia mai tu aisa me whapena. Ai umia ile te leo tangata Samoa e ta awatu i vaenga i matu whainga luenga i ofo mai le ile mātua tau sanga la e malo los. E sa le lei lava. Nā lo, whaftai, tā ua tele, ia le whaalongolongo pe i whono nei. Mai o te manatu fwoi e tā ua le tuli loa o mata upu i e whai. Awa e maua, awa e le mawhai a, o le wala tō tele o le population o Samoa le wei nei. Wa vave o na mātutua tangata tusalea ma New Zealand. The population is aging very, very fast. A oai la o mai I le si leina le ngā solo e whai ia ngā ruenga ia. Ngā ruenga alofa, ngā ruenga tautua ia mō tangata mātua. E peo le mea na o lei ese popo le ngā fo lele. Ai le o se ngā ruenga I fia uma tangata e oi whai. E whai le si tu le e tu malo si lawa I e mato iuni e whaita tu le malo mai la so I e whai unga I e a fia ai I tu la sangas whainga luenga ma tu songa sangas whainga luenga o nei leo ti tiro la so le swinga le wei ia soifuanga sangas amatua e alu uma ia la so fufuanga I le se feino le tupema le taimi ai leo allow mai they do not give the time e whai au nanga nei peonu whai atu le taimi o mawai e tina se tangata o mau dementia e maina le awhai tu lape la titi fore taimi. E whai le awa nanga. E te tauna malama leila to I swinga I wa ia le tino le mawhau ia ma winga o mau tangata matua. E whawhai ngō fie e na whai le awa nanga le ia lava le taimi e whai ai ia lava le taimi whaatara noa ai. Ma whai wha lei awane ia ni se awhianga e maua mai. Ona ole tatope la o ngā luenga po le whai for ngā luenga ona le lava le taimi. Pe le tuna le whai smalo se mātou taimi nei. Malo whawtai tele ia ona ole tā taimi ia ai tā ua tele le whawhonga mai le atunu. Olo ia I se segment po se vaenga o le polkalame le ngā Gagaifo Faiva. Langa o lai tāpo I o tātou Faiva I rai o tātou ta māmtina mātua. A vea fo a wa a o nei e alu le si vaenga e o le onga ma o e whainga ruenga ai nofo na o le tui ina le whale ma lo matua. Na paua le nei o tangata e whai poipo I ai. O le tio. E sa o le nei na. E whaalongo I love a pe to feel that void of no entertainment, no events and activities. Ia, wa pe o lato me fia lea. Ia pe fo la lana na le on to fi fai fu tala maria wala kari ye ama. Yeah, loneliness is one of the major issues of te loa we ya fia ne sanga sama sua. Ona la wo le pe wo a fai wo maliule tina po tama. Wale sisi au tupulanga ye tutusala totala. Ia wo rush solo tama itiam mala ainga fe au ma onga. Ia pe ona e sauno e paule o le awala o mawai la le so tanga le ma fafo atu la so fale ai nei foi ni se le tele yo fala songa ye ma faina o ye tanga sama so e o e mole aso ta alo ai fela sa longa faila so activities e mana ye foi e mawai se so tanga mana isa mama na isa sama so ya ma lo fafte tele le vai ya te o le tu fine ya a me se foi ya lo sao le whaafonga mai le atunu e whaamana tupea e le to e sea pe whaititia le lofa ma le anga le lei ma le vaai o wha le lei o nai o tātou te mamtina mātutua ia manatua o mea sina fo i le nao lo nofo mai la tō ma on tangata e tā ua e tau o na maua uma tātou le whaamnianga wā lelo whatusao i te oelo tō fine. Au tau sila nei I tusinga e tai whapenale ma fia o lau pepa ma pepa o maliu nei lo ta mamatua.
O tamama tua i le tua o lo tama, ma lo tamama tua i le tua o lo tina. O tangata na umi soifua na o taisela. Ai le ngata i dea. O tustu singa a wafo e ke kangolo e valu le lima pe valu le ulu pe koso le vae ko i ku il pakua. Ma se pengi ma se pepa. Ia fa saulo. O le na fale o le tātou ai ngā wawena na usu maila ele o le tō ina na ia paima la whaile i ka miki fwe masana o mai ngi fi a ai mai ngi. O wheku ea. O le tele i o mātou tustu singa. E maua mai tō ina ia matala e wha matala. Lara fo le nai le iona faisi mara malama o mātou i o mātou a inga mo mātou ngafa me pena ma so tanga whatanga. O isi. Kua le ai ma so mako so kanga iai. Ai o a inga no si osi ma whawhau e to ina ma olo matua. Pe kele pe le kikire me vai whawrawe. E tuli a o e te aro. A whaifu e le ai se tonga le ai se tupe a vei o. E tuli mātou e o e whaife au i o e mea la e whaimea. A whako nāra mea inga kuri māko i o. Kau ke a inga whamasi i kako a inga anga. Ere ingi uzunga mara ingi. Ni mafukanga vole a o mea sa fai i le vale lei o to ina mo ono matua ma o si a inga e leo toi mau o le teimili nei le ai leo toi mau fai ale wa o lar kanka i longa pa o sisi ma fai sianga mio ai whaaftai tele alofa tele mo lau whionga le te mai tai tā wheilo i pea ia ai tawalunga mai e oele le tā talanoanga nei aso Afsai se lava sa ve mo le manoa, afsai sa mo le tapuai, afsai foi, fa pizzoe la so uma lava lo, fai le nga wenga ta wo so sia sa mama sina ma soi, ta so ainga e fa afsai sa mama sina mo so ta po inga, amani tsele le sua manuia ia, fa ungo le ne ya so tai lava. Afsai lava. Ia whaaftai foi, ta whewai, tai atulo soifua i lea vai aso, ia le nasa mo. Tai lava. Wa whaafonga foi ma ta pua i lea tunu au mātala noa ma whaasoa foi ma le tua whawhine ia e te vise ioane. I le whaatawa ina o tātou ta māma tina mātutua i tutonu a maota malawa ia wa foi le oa o lo ia i lato. O lato o lo o no nofo ma le pusa oa. Le sosia a toa lai ta oto i to ina ma o lo mātua. Nai te māmatina, au sinsina whatalo whatu i le te lenga te māmatua. E li matua i a vaipua. Ia ma le whatau tenga fo i o lau tau por kalame pe o na iai i a le tātou vau filifili ma le au malu manongi o le lolo. Ia solua o te itasi, ia o lo whafongai i le atunu. Ia, ele nā pole kalame tā ua, o le toe whawhangu ia i tātou, o le tā ua o le tātou. Tū ma le anga i whanua, le tātou ngangana, o le vau ngangana, o le o upu e whātupu ngangana, o e whotua i upu. Ia, ma le tātou whaaloalo, ma le tau o si o singa o tātou ai, ngā tātou o tāle peselea, whaamaruia i a te oe, o le fionga ia teito taloto taleni, ia, o le a suia le sema i le nei foi po. Ia, ma whaftai atu ai i le whaavanoa mai o lona taimi pe ao foi e na au sange ia le au whai ngā ruenga. Ia. Ia, au te manatu. Ia, o le a tātou tau mawai. O le aso a tai au, tātou te se i tau mawhai e tuli mai. Tāle tu la e se fulu tai au o nofo whapenei te tono le mautafono o le pāle mene o New Zealand i Wellington. Ia, a wā ia le tōlaulaunga whaalua o le pili tau whaofi o le tulafono o le citizeni New Zealand o tangata Samoa. Ia, a iei Samoa o whaafongafonga mai e maua le awa noa e mwhaiona tātou whailoa i Wellington o nau muamu atu le mātou au malanga. O le tāwhatolu o le sairinga malo o Samoa peona iai i le mawhtanga so whatasi ia whawhenga inga. Ia whapena fo i malewasenga o tuitai o atumotu o le Pasifika, the Pacific Leaders Forum, ia manisi o le whono whawhautua.
ia ai tapu mai tau nuu tai au le te fono ma le whailau tusi le fono fautua Samoa mai o kilani ia ai tapu i lo tātou tino se i ofu e wa ai ia po le ase tala mai ia ma winga ma fōlinga o tangata a o upu o le a lalafo i saunuanga o mfitalinga tulinga fo i o le aso tai au whamangalo se leo sa veo le a taua ma lu tusa so tātou manuia ria fo i lau tau maftanga ma le fionga a teito ia whapea fo i ia malolonga ma tali ngā sura mese a whai ngā lotu le fiafia nā nei. Tries to say with the word, you are the song, all the music my heart ever heard. I can't escape the air that I breathe, even speaks of you. And I'm not ashamed to say that I feel the